We know that we need the 3 points to go ahead for the AFC Cup 2027, and yes, we have been preparing the match plan to try to arrive to the end of the match with options to get the 3 points. یک دو سه میکروفونی دویوم. اسلام دوستان عزیز هسته آواز. السلام علیکم دوستان عزیز. السلام علیکم دوستان عزیز. السلام علیکم دوستان عزیز مخلصان فوتبال. السلام علیکم دوستان عزیز مخلصان و هواداران فوتبال. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر حصاری بوستان منظور شما میگردد و امروز ما و شما را بازی تقدیرسازی تیم ملی فوتبال کشورمان انتظار است. درود میگویم با یک شما بینندگان ارجمند و علاقمندان فوتبال، آنهایی که همیشه با فکر دستگیری کردن منتخب تاجیکستان هستید، آنهایی که همیشه پیگیری میکنید فوتبال تاجیک را، دعوت میکنم یک شما را با تماشای آخرین بازی منتخب تاجیکستان، بازی تقدیرساز، بازی مهم در مرحله انتخابی جام آسیا 2027. بله واقعا هم بازی تقدیرساز است بیننده عزیز، زیرا برای سه رخت عین حال 6 دسته مبارزه خود را ادامه داده ایستادند و تاجیکستان و فیلیپین یکی از همان دسته های هستند که حالا شامل گروه ا هستند و هر دو هم امتیازی برابر دارند، اما با تناسب توپ ها دسته یکچین کشورمان در زینه اول است با 13 امتیاز و فیلیپین که یک گل کمتر از دسته ما دارد از روی جمع‌تر در زینه دوم قرار دارد و اونها هم در عموم 13 امتیاز به دست آوردند و فکر میکنم امروز برای تیم منتخب تاجیکستان نتیجه مساوی کفایت میکند، ولی ما البته پیروزی را انتظار هستیم. واقعا از روی نشاندادها، از روی آمارها، از روی آن نتیجه هایی که دسته ها در گروه به دست آوردند، حالا حساب مساوی میتواند که منتخب ما را به مرحله بعدی یا به مرحله نهایی جام آسیا برد. اما امروز مخلصان فوتبال تاجیک برای جشن گرفتن غلبه به ورزشگاه مرکزی شهر حصار رفتند و آنهایی که امکان رفتن نداشتند از پس اکران‌ها یک جا با ما این رقابت را با امید پیروزی منتخب تاجیکستان انتظارند و تماشا خواهند کرد. بله واقعا هم دوستان عزیز این نخستین بازی تیم ملی فوتبال کشورمان در سال جاری است. خاطرتان بشویم که در روزهای فیفا اکثر وقت دسته های منتخب زیاده از یک بازی برگزار میکنند و تیم منتخب هم که دوام نزدیک 10 روز آمادگی خود را به این بازی حساس پیاده کرد امکان داشت که یک بازی دیگر برگزار کند، ولی وابسته به آن که ریسک بازی دوستانه خیلی و خیلی کلانتر هم هست و سلامتی بازیگران در
رقابتی حساس مقابل فیلیپین مهم بود. اونها تصمیم گرفتند که البته تنها باید بازیگران تیم ملی کشورمان در بازی حساس مقابل فیلیپین با میدان آیند و نتیجه دلخواه به دست آورند. اما یک چیز دیگر رو هم قید کردن در کار است که در هیئت منتخب تاجیکستان امروز با فرق از چندین وقت اخیر خب اولین بار است که تغییرات بسیار کلان به میان میآید و می‌بینیم که سرمربی نوی منتخب تاجیکستان حالا که نام گفتن هم فکر می‌کنم شاید چندان درست نیست، ولی بازیگران جوان را خیلی زیاد به هیئت جلب کرده است و ما از فوتبالبازان با تجربه خب بعضیشان را حتی امروز در هیئت نمی‌بینیم. به همین خاطر تا یک اندازه فکر می‌کنم بازی دوستانه نیز می‌توانست برای منتخب ما کمک کند تا انتخاب سرمربی آسان‌تر شود، تا فهمد سرمربی که این بازیگران جوان تا کجا توان بازی کردن در بازی‌های اساسی رو دارند. ولی به هر حال اکنون این مرحله ها پس سر شد، دیگر وقتی چنین حرفا نیست. وقتی آن است که یک جا با هم دست به دست هم داده منتخب تاجیکستان را دستگیری کنیم و به پیش می‌خوانیم و دسته ما باشد در راه رسیدن به پیروزی در آخرین بازی خود در این مرحله و در اولین بازی خود در سال 2026 گام بردارد. خب در عموم بیننده عزیز، در هیئت تیم ملی فوتبال کشورمون نظر به بازی‌های اخیری که در مرحله انتخابی رخت به جام آسیا 2027 انجام داده بود تغییرات هست و امروز ما کاپیتان اساسی تیم منتخب احتم نظرف رو در هیئت اساسی نمی‌بینیم که امکان داشت امروز 99مین بازی خود رو در هیئت تیم ملی برگزار کند و گذشته از این در خط حمله هم تغییرات هست، همچنین در خط دفاع که ما می‌بینیم امروز وحدت حمدانов ستون اساسی تیم ملی کشور به دسته دعوت نگردید بنابر سبب آسیب و تجربه بازی نداشتن و امروز در قطار ظاهر جورابویف بازیگری با تجربه هنرنمایی میکنه صادق جان قربانوف که این تا یک اندازه تغییرات اساسی هم گفته میتوانیم و البته ما امید داریم که همه بازیگران 11 فوتبالبازی که در هیئت اساسی تیم ملی هنرنمایی میکنن از عهده و وظیفه‌های در پیش گذاشته ستاد مربیان برآمده میتوانند. و خوب دوستان ارجمند، اکنون لحظه بسیار هم حساس فرا میرسد. در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور لشکر بزرگ مخلصان فوتبال تاجیک جمع آمدند و حالا شمارهشان تا آغاز این رقابت باز هم می‌افزاید و اعلان می شود که دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین رو استقبال میگیریم. یک جا با هم میبینیم و البته که در آغاز این گزارش پیش از همه سرودهای ملی کشورهای تاجیکستان و فیلیپین صدا خواهند داد. امروز فوتبالبازان تاجیک با لباس‌های سفید بازی میکنند که این تا یک اندازه نشانه خوب هم هست و اصلا بازی‌هایی که تیم ملی ما در میدان خود برگزار میکند با لباس‌های سفید وارد میدان میشود و فیلیپینی ها باشند با لباس‌های کبود هنرنمایی خواهند کرد و دستبند کاپیتانی با نیم محافظتگر تیم منتخبمون پرویز جان عمربایف که عضو دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان است داده شده است و امروز او در میدان همچون بازیگری اساسی خواهد بود. حالا سرود ملی کشورمون و فیلیپین صدا میدهد. دوستان عزیز بیاید گوش میاندازیم و بعدا گزارش رو باز ادامه میدهیم. اکنون سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد.
тоҷикистони озоди ман ва инак бозии ҳассоси тими миллии футболи кишварамон дар муқобили дастаи якачини Филиппин ҳоло шурӯъ мешавад ва мо имкон дорем бинандаи азиз ки шуморо дар оғоз бо ҳайати дастаҳо ошно кунем ва шурӯъ мекунем аз тими мунтахаби футболи кишварамон. Рақами 1 дарвозабон Рустам Ятимов, дар хати муҳофиза рақами 2 Зоир Ҷурабоев, рақами 4 Содиқҷон Қурбонов, рақами 3 Табрис Исломов ва рақами 5 Манучер Сафаров. Дар маркази майдон рақами 7 капитани даста Парвизҷон Умарбоев, рақами 15 Шервони Мабадшоев, 17 Эҳсони Паншанбе, 18 Алишер Шукуров ва дар хати ҳамла рақами 21 Далер Шарифов ва рақами 14 Шеридин Бобоев. Сармураббии дастаи якачини футболи кишварамон Горан Стеванович аз кишвари Сербистон аст ки албатта ин бозии дуввум аст барои ин мураббӣ ки тими мунтахаби моро ба уҳда дорад. хуб, дар бозии аввал мо чаре ки болотар ҳам ишора карда будем, мунтахаби Тоҷикистон албатташ дар бозии қаблӣ ки бар муқобили Филиппин дошт онҷо бо ҳисоби 2 бар бо бозиро мунтахаби мо ҷамъбаст карда буд ва шояд коргардон дертар барои мо ҳайатҳоро пешниҳод мекунад, вале ҳоло ман ҳайати мунтахаби Филиппинро ҳам барои шумо хоҳам гуфт. ва дар дарвоза таъти рақами 1 Мендоза Райкевин, таъти рақами 3 Паул Табинас, рақами 4 Жеферсон Табинас, узгари шумораи 5 Ньохолм Жеспер, рақами 6 Сандро Рейс, рақами 7 Андре Лепорт, таъти рақами 8 Мануел Отц, узгари шумораи 10 Борна Кристенсен, таъти рақами 11 Ренди Снейдер, бозгари шумораи 12 бошад Аман Эммануэл Агуиналдо, капитани даста ва рақами 23 Рафаэл Обермайер ва сармураббии мунтахаби Филиппин Карлес Квадрат Хигуес. вале Карлес Квадрат Хигуес мураббии ҷавон ҳам ҳаст, вале таҷрибаи мураббигиро дар дастаҳои маъруф надорад. қабл аз Филиппин ӯ дар кишвари Ҳиндустон дар чанд дастаҳо фаъолият кардааст, вале аксаран мебинем ки ӯ дар вақти футболбозиаш дар ҳайати ҷавонони Барселона ҳунарнамоӣ кардааст, дар ҳайати асосӣ не, дар ҳайати ҷавонон. хуб, ҳайати дастаи мунтахаби мо барои мо шумо пешкаш шуд. маълум гардид ки бо тарҳи 4-4-2 бозӣ мекунанд, вале дар асл шояд бо тарҳи 4-1-4-1 ҳам бозӣ кунанд бо албатта бозингарони тахрибкор. аз ҳама ҷолибтар имрӯз барои ман он аст ки дар миёнаи майдон мо албатта Амирбек Ҷурабоевро намебинем, як бозингари воқеан ҳам меҳварии футболбозе ки дар миёнаи майдон бисёр таҷрибаи баланд дорад ва будани ин гуна футболбоз дар миёнаи майдон хеле ва хеле муҳим аст. аммо сармураббӣ интихобро сари Парвизҷон Умарбоев, сари Эҳсони Паншанбе ва Шукуров кардааст ки дар миёнаи майдон аслан ин се футболбоз бозӣ мекунад ва аз канорҳо шояд Шервони Мамбатшоев ва Шеридин Бобоев бозӣ кунад. умуман Шеридин Бобоев дар чемпионати Индонезия ҳамчун нимуҳофизатгари канор бештар ҳунарнамоӣ ҳам мекард ва дар 6 бозӣ 1 гол ҳам дар мавсими имсола ба ҳадаф расонид ва аз миёни легионерон футболбозе ки аз ҳама бештар дар ҳайати асосии бошгоҳаш дар чемпионати Индонезия бозӣ кардааст ва вақт нишон медиҳад, бозӣ нишон медиҳад ки тарҳи ҷойгиршавии футболбозони мо чӣ гуна аст. хуб, ҳоло шояд ки дар ҳайати асосӣ аз дақиқаҳои аввал ба майдон омадани Алишер Шукуров ба хотири нисбатан ҷавонтар будани ӯ ва аз ҷиҳати физикӣ шояд суръати тезтар доштанаш бошад, вале ба ҳар ҳол дар рафти рақобат мо ҳама инро бори дигар хоҳем дид. ҳоло ҳама чиз омода аст барои шурӯъи бозӣ. ёдовар мешавем ки дар бозии имрӯза доварон аз кишвари ҷопон ҳастанд. садои штаки довари марказ Ҳироки Касаҳара баланд гардид ва бозиро дастаҳо аз маркази майдон акнун шурӯъ карданд. дар оғози рақобат ба мунтахаби Тоҷикистон барор мехоҳем ва пайгирӣ мекунем дидори мунтахаби Тоҷикистонро бар муқобили Филиппин. ҳоло аввалин ирсоли тӯб ҷониби ҷаримагоҳи мунтахаби Тоҷикистон буд, вале ба ҳар ҳол инҷо тӯб зада аз майдон берун карда мешавад аз ҷониби дифоъгари мо Содиқҷон Қурбонов. бисёр ҳолати аҷиб буд. ӯ метавонист ки дар ҳамин вазъият аввал фикр кунад ё бубинад мавқеҳоеро ки интихоби пас додан он ҷо ҳаст, аммо ӯ якбора тӯбро зада аз майдон берун кард. хуб, тавре болотар ишора кард ҳамкори мо Иномдин ки довари бозӣ аз ҷопон аст. ба ӯ ҳам ҳамватанонаш кӯмак мекунанд. Такеши Асада ва Юсуке Такеби ҳарду аз ҷопон. нақши довари чорумро Коки Нагамини аз ҷопон иҷро мекунанд, вале мутаассифона системаи ВАР дар бозии имрӯза умуман фаъолият намекунад ки ин то як андоза хуб ҳам нест. бале аллакай дар футболи муосир мо одат кардем ба ВАР, ба таъсири ӯ
ба хотири таъмин кардани адолат ба қавле дар футбол дар кори доварон ё осонтар кардани кори доварон, вале ба ҳар ҳол умедвор мешавем ки ҷопониҳо имрӯз дар сатҳи баланд метавонанд ки бозиро дуварӣ кунанд. муҳимтар аз ҳама ҳаққи ҳеҷ як аз ин ду даста мунтахаби тоҷикистон, мунтахаби мо ва мунтахаби филиппин зоя намешавад. инҷо олоат ба фоидаи мунтахаби тоҷикистон аст дар нимаи майдони филиппин ва аз ин мавқеъ бозигарони мо метавонанд бо партоб кардани тӯб ҷониби ҷаримагоҳи рақиб аллакай ба фикри рафтан ба ҳамла бошанд. партоб ба эҳсони панҷшанбе, нимоятгари мо тӯбро аз даст дод ва то баъдан фоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамин вазъият. ва дар ин ҳолат бубинед ки бозигарони тими мунтахаби филиппин то як андоза тавонистанд барои гирифтани тӯб талош ҳам кунанд ва ин аввалин хато буд аз ҷониби бозигарони мо, вале ҳеҷ бокӣ нест. дақиқаи аввал бисёр муҳим аст, то як андоза ҳаяҷонӣ ҳам ҳаст барои футболбозони мо, чунки анбӯҳи зиёд ё артиши зиёди мухлисон дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор қарор доранд, албатта барои дастгирии тими миллӣ ва ҳоло бояд футболбозони мо андаке одат кунанд ба ҳамин фазо, ба ҳамин бозӣ ва мо мутмаин ҳастем ки бозии хуби худро ба намоиш мегузоранд. ва мо болотар иномдӣ дар мавриди ба ҳаят наомадани Амирбек Ҷӯрабоев гуфтем ва бояд як чизи дигарро ҳам ишора кунем ки имрӯз Далил Шарипов дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад. Масалан, буданд дар курси эҳтиёти Шаҳром Самиев, хуб Рустам Соиров аз ҳамлагарон, вале Горан Стефанович маҳз ба Далил Шарипов таваҷҷӯҳ кард. шояд ӯ чизеро тавассути ин бозингар анҷом доданист дар бозии имрӯза. Вақт нишон медиҳад. Вале тавре мебинем Шердин Бобоев танҳо аст дар хати ҳамла. хуб оло, дар оғоз фикр мекунам ин ба хотири он аст ки рафти бозии рақибро шояд меомӯзанд бозигарони мо ва ҳамчунин сармураббӣ. аксаран мо мебинем дар бозиҳои муҳим дастаҳо ба хотири эҳтиёт кардан ва равиши бозиро хуб омӯхтанд. 10-15 дақиқаи аввал бо эҳтиёт бозӣ мекунанд. ҳамин чиз дар бозии бозигарони мо низ дида мешавад. аз тарафи дигар баъзе вақт хуб иштибоҳҳо ҳоло дар оғози рақобат шояд аз он аст ки бозигарони мо дар ҳаяҷонанд ба хотири оне ки ин бозӣ бениҳоят муҳим аст. бохт дар ин рақобат сарнавишти футболи тоҷикро метавонад барои 4-5 соли дигар тағйир бидиҳад ва ҳатто муаққиб занем аз ин ки масалан рушд кунему дар ҷоми осиёи баъдӣ иштирок кунему, бори дигар футболи тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем ва шояд онҷо то албатта соли 2027 бо чеҳраҳои нав меоянд ба ҳайати мунтахаб аз бозигарони то 18 солае ки ҳоло дар мунтахабҳои ҷавонону наврасони мо бозӣ доранд. шояд аз ҳайати мунтахаби олимпии мо ҳастанд чеҳраҳое ки метавонанд ба ҳайати мунтахаб биёянду дар футболи осиё онҳо дида шаванд ва ҳадяқал ба дастаҳои дигари минтақа раванд онҷо бозӣ кунанд ва сатҳи футболи тоҷик то як андоза бозам беҳтар шаваду баландтар шавад. аммо ба ин чизҳо фикр намекунем, танҳо фикр мекунем ба он ки мунтахаби тоҷикистон имрӯз бозии худро ҳамон тавре ки аз рӯи нақша омодагӣ дида буд пеш мебарад ва бозигарон дар майдон фикрҳову идеяҳои сармураббиро амалӣ мекунанд. ҳоло ҳамлаи бозигарони мо аз канори чапи майдон биё таваҷҷӯҳ мекунем. партоб аз аут анҷом дода мешавад. Шервони Мамбатшоев яке аз муваффақтарин бозингар дар ҳайати дастаи якачини мо феълан тавонист барои тими мо аввалин зарбаи кунҷӣ орад аз канори чапи майдон ва мебинем ки аввалин вазъияти стандартиро футболбозони мо чӣ гуна анҷом медиҳанд. воқеан болотар Иномдин хуб қайд кард. роҳат гирифтани дастаи мунтахаби тоҷикистон ба ҷоми осиё футболи моро боз ҳам рушд медиҳад. ин ба рушди футболи кишварамон таъсири хуб хоҳад расонид. аз ҳамин хотир мо умедвор ҳастем ки ҳамаи бозигарони масъулияти баландро эҳсос мекунанд. ҳоло Парвизҷон Умарбоев дар назди тӯб ва қоматбаландони мунтахаби тоҷикистон низ аллакай дар ҷаримагоҳи рақиб қарор доранд. пас ба Табрез имкони идома бахшидани ҳамла аст. Парвизҷон Умарбоев партобҳои дақиқ дорад. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ дарвозабон тӯбро аз даст дод, вале бар зидди ӯ қоидаи бозӣ ҳам вайрон гардид инҷо. бале довари бозӣ Ҳироки Касаҳар айни ҳол ишора кард ки дар муқобили дарвозабони дастаи Филиппин қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. хуб агар мо ҳамин тавр таркиби дастаи ҳарифро ҳам бубинем, аксари бозингароне ки дар тими мунтахаби Филиппин бозӣ мекунанд аз кишварҳои хориҷ ҳам ҳастанд, яъне аз клубҳои хориҷа ҳастанд. барои мисол Паул Табин аст муҳофизатгари марказии дастаи якачини Филиппин аз чемпионати Хорватия аз бошгоҳи футболи Динамо Загреб даъват шудааст ба дастаи якачини кишвараш. гузашта аз ин Ҷефферсон Табин аст. ӯ ҳам як бозингари бисёр ҳирфаӣ. ӯ аз чемпионати Таиланд ба ҳайати дастаи
فیلیپین دعوت شده است. حالا حمله بازیگران تیم مهمان بیا توجه میکنیم با این فرصت وضعیت تا یک اندازه ناگوار و تو با پای بازیگری ما رسید. رستم یتیموف امانتداری اساسی تیم منتخبی ما توانست در این لحظه حرکت خیلی خوب انجام بدهد و توپ را از کنج دروازه داشته گیرد. بسیار مهم بود اینجا نقش دروازه‌بان و در بسیاری از وضعیت‌ها دروازه‌بانان میتوانند بعد یا که تو با پای همدسته خود آنها برمیخورد اشتباه کنند، ولی به هر حال امید یگانه فوتبال تاجیک حالا در دروازه البته که پیش از همه رستم یتیموف است. به همین خاطر در چنین وضعیت‌ها او الکی نه تنها یک لحظه بازی بلکه باید که احساس کند که او مسئولیت بزرگی دارد در چنین وضعیت‌ها و این چیز رو ما در همه بازی‌ها از طرف رستم قریب که می‌بینیم و احساس می‌کنیم. بله. حالا با تو بازیگران منتخب فیلیپین هستند. البته برای تیم ملی فیلیپین همانطور که اشاره کردیم برای منتخب تاجیکستان مهم است این بازی. همین رقابت همانقدر مهم است. آنها نیز برای رفتن به جام آسیا تمامی تلاش خود را خواهند کرد. به همین خاطر بازی برای منتخب تاجیکستان آسان نخواهد بود. ارسال پرویز جان عمرباєв به خط حمله بود در این وضعیت، اما شریدین هم در کنار بود و هم ارسال اندک با سرعت‌تر بود و اولین شده دروازه‌بان به توپ رسید در این حالت. خب فیلیپین هم اصلا یک مرتبه در جام آسیا اشتراک کرده سال 2019. حالا بیا توجه میکنیم به حمله بازیگران تیم فیلیپین و خوشبختانه این چیز برطرف می شود. باید یک امکانیت دیگر را هم صرف نظر کنند و بسیار حالتی بود که بازیگران فیلیپین می توانستند از اون خیلی خوب استفاده ببرند و اخیراً هم ضربه مانوئل اوت اجرا شد. یکی از خفنکترین بازیگر در هیئت دسته فیلیپین است که ضربه را اجرا کرد، اما ضربه بلندتر از دروازه از میدان بیرون شد. مانوئل اوت بازیگری که تجربه خیلی بلند دارد. او قبلا در بعضی از دسته های خودی فیلیپین و فعلا باشد در باشگاه فوتبال رایونگ در چمپیونات تایلند بازی میکنند. اکثر بازیگرانی که گفتیم با هیئت دسته فیلیپین از باشگاه های فوتبال تایلند دعوت شدند. خب حالا در هیئت منتخب تاجیکستان نیز رفتن بعضی از بازیگران به دسته‌های خارج فکر میکنم تا یک اندازه تاثیر خوب خود را به منتخب تاجیکستان مخصوصا میتواند برساند. برای مثال خودش شریدین بابایف که موسم گذشته در هیئت دسته روشنی کلوب بود و اونجا خود را برقرار کرد، بازیش برقرار شد. ما دیدیم و امسال اکنون بیرون از تاجیکستان بازی رو ادامه داده است از کشور اندونزیا و همزمان میتوانیم درباره شیروانی مامچویف و احسان پنجشنبه گپ بزنیم که این دو بازیگر در یک دسته حالا در کشور خب مالایزیا شروع کردند ادامه دادن کارنامه خود را. ارسال نوبتی به جریمه گل سرجان قربانوف رقابت را باخت به حمله‌گر منتخب فیلیپین. اینجا یک پرتاب خوب هم بود با جریمه گل از جانب رافائل اوبرمار و اینجا پرتاب نوبتی و البته باید محافظتگران ما دقتی خود رو خیلی البته جدی کنند با بازیگران خط حمله فیلیپین. ما قبل از همین بازی هم میگفتیم که همیشه در هیئت دسته یکچین کشورمون تندم زویر جورابویف و وحدت حنونوف بودند و این شاید از کمترین حالت‌های است که ما تندم صادق قربانوف و زویر جورابویف رو می‌بینیم. این تا یک اندازه میتواند تاثیر رساند، ولی ما باور داریم به این دو بازیگر. هرچند صادق قربانوف در موسم امسال در هیئت دسته استقلال هیچ گاه بازی نکرده است، ولی باور داریم که او میتواند از همون تجربه خود کار بگیرد. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما از کنار میدان شیروانی مامچویف در داخل جریمه‌گاه دسته حریف نه شریفوف بود است اینجا پرتاب جریمه‌گاه و اینجا امکان نمیدهند با شیروانی مامچویف. دلیل شریفوف بود اونجا دلیل بسیار خوب حرکت کرد در حالت قبلی، اما توانست که در حمله منتخب تاجیکستان ضربه کنجی کار کند. اینجا هجوم جوابی را می‌بینیم، دفاعگران ما با کار شروع کردند. سفر تا آخر مبارزه بود و توپ را از میدان زده بیرون کرد. بله اینجا باز هم حمله‌گری یا بازیگری کناری دسته فیلیپین بود رافائل اوبرمایر که در هیئت دسته پادرنبورن در چمپیونات بوندسلیگا دومی آلمان هنرنمایی میکند و باری اول با هیئت دسته یکچین فیلیپین دعوت شده است. یکی از خفنکترین بازیگر والا در کنارهای ما و شما است محسوب میشود. او البته هرچند در خودی آلمان به پایان رسیده است ولی ریشه کشوری فیلیپین رو دارد. حالا به توجه میکنیم با ضربه کنجی فوتبالبازان مهمان امکانیت است برای فیلیپین، ولی امیدوار میشیم که بازیگران ما این حالت را میتوانند برطرف کنند. رستم یتیموف اولین شده به توپ رسید و با یک ضربه توپ را از جریمه‌گاه تا به مرکز میدان روان کرد. بوده است البته و بازیگران ما اکنون دوباره از دفاع باید که آهسته آهسته با فشار گذارند و این حالت رو
бартараф намоянд, тӯбро ба ихтиёри худ баргардонанд. инҷо варзишгоҳи хонагии мунтахаби тоҷикистон аст. бозигарони мо бояд ки рафти бозиро идора кунанд. албатта аллакай бештар аз 10 дақиқа аст ки дар майдон дастаҳо бозӣ карда истоданд ва фикр мекунам вақти он ҳам расид ки оҳиста оҳиста бозигарони мо ба идора кардани тӯб гузаранд. иштибоҳи Сафаров дар иҷрои пас, ҳамлаи навбатӣ аз тарафи бозигарони мунтахаби Филиппин, зарба ва Содиқҷон Қурбонов ин ҳолатро бартараф кард. ва як чизи бисёр аҷиб ҳам ҳаст ки дар 10 дақиқаи аввали рақобат мо мушоҳида карда истодем ки бозигарони мо бо партопҳои ҳавоӣ ҳунарнамоӣ карда истоданд. ин то як андоза хуб ҳам нест. бозии заминӣ анҷом додани футболбозони мо муҳимтар аст, чунки бештар бояд футболбозони мо контроли тӯбро дар назорати худ дошта бошанд. агар ҳариф назорати тӯбро бештар дар ихтиёр дошта бошад, ин метавонад бисёр таъсир расонад ба бозии футболбозони кишвар. аз ҳамин хотир масалан барои мисол худи бозии Филиппини Тоҷикистон вақте дар сафар баргузор шуд, бозигарони мо бисёр хуб дурахшида буданд, ҳам дар идора кардани тӯб, ҳам дар ҳамлаҳои ҷавобӣ ва агар 10 дақиқаи охирро ҳисоб накунем пешсаф буданд бо ҳисоби 2-1. حالا باز یک حمله دیگر و اینجا میبینیم که اوبرمایر بازم در حمله قرار داشت، ولی به هر حال این دفعه وضعیت برطرف کرده شد. پرویز جان عمرباєв حرکتی به مرکز، پس به احسان پنجشنبه در نبودن ظهیر جوراباєв در مرکز میدان، در نبودن علیشیر جلیلوف، باید که احسان و پرویز جان عمرباєv پیش از همه با حیث محرکان اساسی باشند در مرکز و آنها بیشتر توپ رو اداره کنند یا همچون به اصطلاح بازیسازان پلی میکرها توانند که برای بازیگرانی که در خط حمله هستند موقع با میان بیارند، امکانیت فراهم کنند تا اینکه شیروانی مبچویف، دلیر و همزمان شریدین بابایف بعداً در قسم خط هجوم فعال شوند و حمله کنند، شاید ضربه زنند، شاید حتی گل زنند. جوراباєв پس با کنار چپ میدان تبریز اسلامов، حالا پرتاب هوایی این محافظتگر، ولی توپ راست با دستی دروازه‌بانی دسته فیلیپین کوین مندوزا میرود. و ما در مورد علیشیر جلیلوف نگفتیم، این بازیگر مدت‌های زیاد میشود که حالتی پیشینه خود را برقرار کرده است بعد از همان آسیبی که از کتف گرفته بود. معلوم میشود که 100% او هم آماده نیست و البته باز امادونی کامولوف هم چند مدت میشود آسیب دارد و این فوتبالبازان اساسی تیم ملی هم هستند. من باور دارم که اگر آنها به حالت پیشینه خود برگردند حتما باز در بازی آینده با تیم منتخب دعوت میشوند. اما حالا اگر با موقع تیم‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین در عموم توجه کنیم، ما مثلا در زینه صدوم هستیم در ریتینگ فیفا، خودی فیلیپین در زینه 136 قرار دارد. خب شاید اینجا فرقیت از روی موقع گیری نیست، از روی فعلا در کدام حالت قرار گرفتن تیم‌های منتخب است، ولی در عموم میتوانیم بگیم که فیلیپین یک حریف نوبوب است برای دسته ما. به توجه میکنیم به حمله فوتبالبازان ما، ولی توپ را از دست دادیم. دوباره تلاش کرد احسانی پنجشنبه و اوت به نفع مهمانان. واقعا درباره بازیگرانی که فوتبالبازان همیشگی منتخب تاجیکستان بودند و حالا آسیب دارند، سرمربی نیز اشاره کرد پیش از این بازی در یک مصاحبه که مخصوصا همدانی کامالوف، وحدت انانوف، علیشیر جلیلوف را اشاره کرد. این بازیگران مهمترین ها در هیئت منتخب تاجیکستان به حساب میروند، اما آنها در وضعیت نیستند که من آنها را به هیئت جلب کنم. مخصوصا وحدت انانوف را که یک سر و صدای هم بعد از دعوت نشدن او به هیئت منتخب تاجیکستان در جامعه فوتبالی کشور به میان آمد و ناراضگی مخلصان و حیران شدن مخلصان به خاطر دعوت نگردن این بازیگر هم بود دیده شد. ولی به هر حال سرمربی با دلیل ها جواب گفت و همه و او فهموند که حالا آنهایی که برای منتخب ضرور بودند، آنهایی که آماده بودند برای بازی کردن در هیئت منتخب تاجیکستان، آنها را من دعوت کردم. علیشیر شکوروف حالا پس با شیروانی مبچویف ادامه حمله بازیگران کشورمون رو می‌بینیم. تا همین لحظه ها یگان وضعیت خفناک فوتبالبازان ما به میان آوردند. دقیقه 15 مملکت نزدیک شده است. شیروانی مبچویف پس انجام می‌شود با احسان. حالا فرصت شریدین بابایف پس به کنار چپ ارسال توپ نزد دروازه و ضربه کنجی. بسیار یک حمله خوب، هم دیگه فهمی بسیار عالی بود. اکنون این اولین حالت بود که ما آن را انتظار بودیم. 15 دقیقه انتظار شدیم و بازیگران ما شروع کردند بازی در کاری را نشان دادن رو و مخصوصا اینجا سراول هنرنمایی خوبی علیشیر شکوروف، توپگیری و همچون یک نیمه‌وقتگری تکیه‌گویی، بعداً پاس دادن به شیروانی مبچویف و در یک دیگر فهمی بلندی شیروانی و احسان پنجشنبه در این وضعیت ادامه این هجوم رو به قول بمیان آوردند و یک کوشش از طرف شیردین بابایف هم بود برای زدن ضربه، هرچند موفق نشد. به هر حال تبریز ضربه کنجی رو آورد برای منتخب ما.
حالا بیا توجه میکنیم کاپیتان دسته ما در بازی امروز پرویز جان عمربایف توپ رو به جریمه گل ارسال خواهد کرد. داور ژاپنی هیروکی کاساهارا حالا چی البته خطایی رو در داخل جریمه‌گاه دسته فیلیپین دید و اونهایی که در این لحظه نفهمی داشتن مخصوصا کاپیتان دسته یکچینی فیلیپین و محافظتگری ما رو هر دو رو به نزد خود دعوت میکند و اونها رو آروم می‌نماید. و بیا توجه میکنیم بیننده عزیز ضربه کنجی دوم برای دسته یکچینی ما. بازم دیفاگران مرکزی آمدن برای زدن ضربه ارسال به جریمه‌گاه. شنیدید نه این شروانی بود و اما ضربه او را دیفاگر با قفس سینه‌اش برگرداند و بسیار عجیب بود که شروانی از میان چند نفر گریخت و موقع پیدا کرد برای اجرای ضربه، اما ضربهش طور میبینیم با محافظتگری دسته یکچینی فیلیپین رسید و سمت دیگر رفت. ضربه کنجی سوم حالا پرتابی عمربایف و باز هم فوتبالبازان فیلیپین این وضعیت رو برطرف میکنند و باز هم ضربه کنجی است. ولی این بار چندان پرتاب خوب نبود، ولی به هر حال اینش خوب است که دوباره ضربه کنجی به میان آمد و توجه میکنیم به این حالت. اکنون احسان از کنج میدان با عهده میگیرد اجرای ضربه کنجی رو و شماره مخلصان بیشتر شده است. این برای منتخب ما به نهایت مهم و خوب است. احسان پنجشنبه ارسال بلندی و به داخل جریمه‌گاه و توپ در دست دروازه‌بان. اما اینجا بوبو دیدید که چگونه باز هم شروانی ماباچوف در کنار آموده بود ولی دروازه‌بان جایش بلند کرد و توپ رو گرفت. ولی من بالاتر اشاره کردم اینو میدین که شروانی ماباچوف فعلا یکی از مهره‌های اساسی تیم منتخب فوتبال کشور است. اون 6 گل در مرحله انتخابی این مسابقه با دروازه حریفان زدن این کاری سهل و ساده نیست. ببینید در بازی اخیر مقابل تیمور شرقی در سفر او توانست 2 توپ با دروازه این دسته وارد کند. از این پیشتر مخصوصا در بازی مقابل مالدیو اون هم در سفر بود 2 گل زد در 2 بازی، البته دوبل کرد و بعدا در میدان خود مقابل مالدیو و حتی با دروازه خود فیلیپین در فیلیپین گل زده بود شروانی ماباچوف. برای همین از او چیزای زیاد رو در بازی امروز انتظار است. و خب این را هم باید گفت که اکنون بهترین نشانزن در هیئت منتخب تاجیکستان دیگر فوتبال بازی نمیکند به قول رسما و منوچهر جلیلوف فراموش نمیکنیم اسم این فوتبال باز را که در تاریخ منتخب تاجیکستان تاثیر کلان دارد با بازی‌های خود با گل‌های خود و بهترین نشانزن در هیئت منتخب تاجیکستان در تاریخ است و 20 گل دارد. 20 گل بله. حالا اکنون من همین رو اشاره کردم. ماباچوف و سمیر نزدیک هستند. ماباچوف یکی از نامزدهای اساسی برای با قطار نشانزن‌های بهترین در تاریخ شامل شدن است و خود شهرام سمیف هم همین گونه هر دو 13 گل دارند، اما نظر با منوچهر جلیلوف بازی کمتر هم انجام دادن. حالا ادامه حمله بازیگران فیلیپین پرتاب به جریمه‌گاه و اینجا باز یک خطای محافظتگران ما ضربه و گل و این خطا از خط محافظه شروع شد. بله و بازیگران فیلیپین در دقیقه 19 رقابت دروازه ما را رخ نکردند. بسیار تا یک اندازه جای تاسف است. صحنه تکرار را ما انتظار میشویم که آنجا زویر جورابویف بود یا صادق جان قربانوف، با احتمال زیاد صادق جان قربانوف بود که تلاش کرد اما به توپ نرسید و بالاتر هم اشاره کردیم که این دیفاگر حالا در این موسم یگان بازی در هیئت دسته استقلال نگذرانده است و نه در هیئت اساسی نه در هیئت احتیاطی نه از هیئت احتیاطی حتی به میدان برآمده بود و در دقیقه‌های اول در هیئت اساسی منتخب تاجیکستان قرار گرفتن و ببینید که چگونه برای ما نشان میدهد کم تجربگی او رو در این زمینه. خب توجه میکنیم خودی بازیگران دسته فیلیپین و مخصوصا همون بازیگری که ما بالاتر اشاره کردیم تو با منوچهر سفارف رسیده وارد دروازه شد، این رافائل اوورمایر است، همون بازیگری که اولین بار با تیم منتخب فیلیپین دعوت شد و اولین بازی خود رو برگزار کرد و در اولین بازیش گل میزند به دروازه ما. خب هیچ باکی نیست، باید بازیگران ما بازی خوبی خود رو نشان دهند. حالا آغاز رقابت است 20 دقیقه سپری می شود از شروع بازی دسته تاجیکستان و فیلیپین و ادامه رقابت رو می بینیم. خب بازی منتخب تاجیکستان بعد از دقیقه 15 به این طرف بازی امیدوار کننده بود. مخصوصا ضربه که شروانی ماباچوف زد، بعداً ضربه های کنجی پیدرمه که در نزد دروازه منتخب
فیلیپین به میون آمد. اما این بسنده نیست حالا اکنون، مخصوصا بعد از اونی که ما گل سر دادیم باید بازیگران ما با فکر زدن گل باشن هر چه زودتر. ببینید که چگونه شماره زیادی مخلصان امروز برای دستگیری منتخب تاجیکستان رفتند. البته این تنها یک اشاره به آن است که مخلصان نیز خواهش دیدن بازی خوب و غلبه منتخب تاجیکستان را جشن گرفتن را دارند، نه اینکه آنها آمدند و بله قاعده بازی اینجا ویران شد. داور متوجه نشد. این امیدین بسیار لحظه عجیب هم بود. چرا داور به این چیز متوجه نگردید؟ من چه سفر بسیار به طبع جدی است پای افتانیدن. به هر حال تو در اختیار بازیگران ما باقی ماند و اکنون دوستان ارجمند اوت با فایده منتخب تاجیکستان است نزدیک به جریمه‌گاه فیلیپین. پرتاب از زب اینجا کارگردان شاید اندکی همین لحظه رو نادرست هم برای ما شما پیشکش کرد. حالا به توجه میکنیم با ادامه حمله فولوبازونی ما. پرویز جان عمربایف پس به مرکز. صدر جان قربانوف باید بیشتر با تو باشد تا اینکه خود را آزادتر احساس کند در این رقابت، چرا که او البته هر روز در تمرین ها هست، هر روز تمرین میکند، شاید حتی 2 دفعه، ولی وقتی که در رفتی بازی نیست، فشاری رقیب را احساس نکرده است در این موسم، برایش اندک دشوار می شود خود را آزاد احساس کردن و بازی نشان دادن که هم مخلصان میخواهند، هم خودی او میخواهد، هم برای منتخب تاجیکستان فایده آور باشد. حالا پرتاب خیلی هم بلند با خط حمله دلر تا آخر مبارزه میبرد ولی شریفوف به توپ رسیدن نتوانست. بالاتر ما اشاره کردم این امیدیم که همین گونه پرتاب‌های هوایی از جانب خود دفاعگران، خود نیمه‌فیزدگران به خط حمله این فوتبال نیست. تا یک اندازه این از سر سقوط کردنی همین لحظه ها دور کردن است و باید یک نظم و نظام بازی در میانه میدان از جانب بازیگران ما احساس شود. گوران استوانویچ فکر می‌کنم در این دوام زیاده از یک هفته که اومده کرد تیم منتخب رو، باید این چیزها رو فکر میکنم بیشتر علاقه تمرین داده است و بچه ها حالا جریان بازی رو متوجه میشویم. بیننده عزیز در میانه میدان اصلا حالا تشبوس فوتبالبازان ما دیده نشده ایستاده است. الشیر شکوروف پس او با کنار بازم دلر صورت افزای او اما توانست که توپ را به اختیار خود بگیرد ولی دفاعگر بسیار پرقوت اما در رو برای بازیگر ایستاده است. چگونه توپ رو جانب او هوا میدهد دلیل شریفوف و میخواد از او بگذرد. این بسیار عجیب است. فکر میکنم از حساب اینکه تنها بود، یعنی دیگر انصارش در این وضعیت رو کمک نکردند، به همین خاطر دیگر از نوعی لوژیک کوشش کرد که حمله رو ادامه میدهد. چون بهترش توپ رو در اداره خود میگرفت و همدستایش رو انتظار میشد تا با او کمک کنند. این چیز حالا این رو هم گفتن در کار است بابا که او نیز در هیئت منتخب تاجیکستان تجربه بسیار کم دارد برای بازی کردن و این نیز تحصیل خود رو میرسونند بر رفت رقابت. خب البته برای تجربه گرفتن بازی کردن در کار، ولی انتخاب هیئت از طرف سرمربی حالا فکر میکنم که تا یک اندازه در همین بازی نقش بسیار کلان بازیده میتواند. با تو بازیگران ما قربانوف، پرویز جان عمربایف، حمله فولوبازان ما باید شروع شود. استونی پنجشنبه بسیار عالی توپ را نگاه می‌دارد. دلر در کنار آماده بود برای قبول کردن پاس، اما مانع پیش آورد بازیگر دسته فیلیپین و ضربه کنجی است. بله استونی پنجشنبه البته با کنار چپ می‌خواست پاس بده جانب شریدین بوبویف. به هر حال بازم همان تاکتیکی که بود، ارسال توپ هوایی با مسافت دور. به هر حال ضربه کنجی است برای منتخب تاجیکستان و بیاید ببینیم که این بار پرتاب پرویز جان عمربایف تا کجا دقیق به جریمه‌گاه می‌شود و دفاعگران ما عموما بازیگران ما حمله‌گران و دفاعگرانی که در جریمه‌گاه در رقابت دوم مخصوصا می‌توانند خوب بازی کنند از آن استفاده خواهند کرد. خب ضربه کنجی پنجم است به نظرم در بازی امروز هم. بله ضربه کنجی پنجم برای دسته یکچی نیما پرویز جان عمربایف. وضعیت استانداردی در این رقابت میتواند نقش کلیدی بازد برای منتخب ما، در حالی که در بازی زمینی به قول از روی تاکتیک، از روی اداره کردن توپ بازیگران ما تا دقیقه 25 چندان موفق نیستند. پس حداقل باید وضعیت استانداردی را آنها غنیمت شمارند و خوب استفاده برند آن را. بله خب حالا داور اجازه نداده است برای اجرای ضربه کنجی. صدای اشتکی هیروکی کاساهارا رو میبینیم. عمربایف پرتاب به جریمه‌گاه دسته فیلیپین. اولین شده فولوبازان مهمون این وضعیت رو برطرف کردند. حالا حمله نوبتی از کنار میدان، بازم یک موقعیت خیلی عالی برای فولوبازان ما، اما تو به زویر جورابویف میرسد و برمیگردد. دلر بسیار خوب حرکت کرد این بار دلر شریفوف و ضربه نوبتی جانب جریمه‌گاه. مبارزه خودی دلر توپ را گرفتن نتوانست. تا یک اندازه این امیدین ما البته بازی زمینی رو از جانب فولوبازان خودمون احساس نکرده ایستادیم. باید بیشتر با تو باشن فولوبازان ما و بیشتر نیمه‌فیزدگران شرایط‌های خوبی گلزنی فراهم آورند.
خو مثلا عمربویف، خو احسانی پنجشنبه، خو شروانی مبچویف و خود دیگران. شکر. حالا ما امیدوار میشیم که تو حداقل میونه بازی این چیز در بازی برقرار کرده می شود. ولی به هر حال عوض شدن بعضی از بازیگران در هیئت منتخب تاجیکستان حالا به این چیز تاثیر سخت رسانیده شده است. تبریز اسلامov پرتابیو از اوت امکانیت برای بازیگران ما هست و در جای خود ایستاد. شروانی مبچویف بله او توپ را از دست داد. حالا حمله نوبتی منتخب فیلیپین میتواند خوفناک باشد. بازیگران ما در حال باید به موقعهای خود برگردند. شنیدیم بابویف به دفاع برگشت و کمک کرد اینجا. نه تنها شنیدیم بلکه باید دیگر بازیگرانی که در این وضعیت توپ را از دست دادند تا دفاع بیایند در چنین هجوم‌های با سرعت رقیب و کمک کنند به خط نیمه حمایه به خط دفاع تا اینکه در یک جایی این حالت‌ها را برطرف کنند. خب اگر ما ببینیم که بازی در هم خط دفاع هم مرکز هم هجوم در سطح بسیار بلند به طور ایدئالی جریان دارد، پس در چنین وضعیت شاید که احتیاج و نیاز برای برگشتن حمله‌گر به خط دفاع اندک کمتر باشد. ولی در چنین بازی که نه در خط دفاع ما یک بازی با نظم و نظام نه در نیمه نه در هجوم دیده شدیم تو این مرحله، البته برگشتن همه به خط دفاع همانطوری که همه به هجوم میروند بسیار مهم است. حمله نوبتی منتخب فیلیپین اوورمایر از کنار چپ مؤلف گل دسته فیلیپین و باید زود تلاش کنند فوتبالبازان ما برای گرفتن توپ. محافظتگر جفرسون تابیناس پس انجام می شود. موقع‌های خالی می جویند بازیگران دسته فیلیپین. همین بازی با دسته فیلیپین در حال صورت میگیرد که هنوز 7 سال قبل سال 2019 هم در بازی انتخابی جام آسیا 2019 فیلیپین و تاجیکستان در یک گروه بودند. بازی آخر تقدیرساز بود و اونجا دسته ما در سفر بازی کرده بود مقابل فیلیپین و بازی به 2-1 مغلوب شده بود. اون زمان گل حل کننده را فیلیپ یانگ هاسپن با هدف رسانیده بود که حالا کاریرش را در تیم ملی به انجام رسانیده است در دقیقه 91 رقابت و دسته ما از گروه نبرآمده بود با 7 امتیاز. فیلیپین و یمن با جام آسیا 2019 رو خط گرفته بودند و ما باید اجازه ندهیم که همون صحنه باز تکرار شود در مقابل فیلیپین. نفع ما در میدان خود بازی داریم، برتری خیلی هم کلان جانبی دسته یکچینی ما است. ولی حالا در جدول آنلاین چطوری که می‌بینیم منتخب تاجیکستان در جای دوم است اکنون بعد از اونی که ما به دروازه خود گل سر دادیم. فیلیپین با 16 امتیاز، تاجیکستان با 13 امتیاز، اما این تنها جدول آنلاین است و میتواند در یک لحظه آن تغییر بیابد. رستم یتیموف پاس به منوچهر سفارov فکر میکنم همون بابویف روحیه‌ای که بازیگران ما رو فکر میکنم اندک در این بازی آزادتر کرد و شاید آنها مسئولیت رو کمتر احساس میکنند این است که آنها فکر میکردن حساب مساوی هم برای منتخب تاجیکستان بسنده است برای رفتن به مرحله دیگر. تبریز اسلامov امکانیت برای بازیگران ما شروانی مبچویف اوت. تبریز توپ را از اول با بازی می‌دارد. زهیر جورابویف، صادق قربانov، منوچهر سفارov. بله پس دقیق نبود با شریدین بابویف. فشار هم بسیار خوب است. باید فشار آوریم و اینجا موقعیت برای جفرسون تابیناس که میتواند حمله دسته فیلیپین را انجام دهد. زهیر جورابویف این وضعیت را برطرف کرد. قربانov پس های 9 دقیقه از سوی بازیگران ما زیادتر به نظر میرسد. علیشیر شکورov در مرکز میدان. منتخب تاجیکستان را میتواند با پاس‌های خود به هجوم برد و باز هم یک اشتباه دیگر از 5 پاس آخری بازیگران ما 3 تای آن خطا بود و حالا نمیدونم یا موقع گیری خط نیمه حمایت چندان خوب نیست یا دفاعگران در این وضعیت ها چندان پاس‌های خوب دادن نمیتوانند. به هر حال بازی را اکنون دوباره به دست میگیرند بازیگران ما. شکورov از مرکز میتواند به حمله رود، بازم همان تاکتیک، بازم همان اصول، بازم همان ارسال‌های هوایی و بازم توپ در اختیار رقیب. ارسال‌های هوایی به یعنی هدفمندانه نیستند. بله به دقیق نیستند این گونه ارسال‌های هوایی که تا همین لحظه ها بازیگران ما اون را انجام داده ایستادند. حالا داور ژاپنی هیروکی کاساهارا به نزد یکی از بازیگران ما میرود. آسیب گرفته است شروانی مبچویف. امیدوار میشویم که حالتش خوب باشد. این بازیگری اساسی تیم ملی امون رو گوران ستیوانویچ اولین بازی رو دسته منتخب ما تحت رهبری او برگزار کرده بود ماه نوامبر.
این همان پرتابی که به جریمه‌گاه بود و نرسیدن توپ از جانب صادق قربانوف باعث به گل دسته یکچینی فیلیپین شد. البته رستم یتیمов نیز آموده بود و اینجا حالت پیش آمد که تو با پای دفاعگری برخورد با پای منوچهر سفرов و خب برای دروازه‌بان نیز گردشوار شد برگردوندن توپ در همین حالت سمت حرکت توپ تغییر یافت. به هر حال بازیکنان اکنون به میدان برمیگردند و ما امیدوار میشویم که وضعیت شیروانی مامدچایف خوب است و میتواند رقابت را ادامه بدهد. خب دوستان عزیز 30 دقیقه سپری می شود از آغاز رقابت. حالا طبیبان دسته یکچینمون با شیروانی مامدچایف کمک میکنند. باور داریم که حالتش خوب است و در کورسی احتیاطی هم فوتبالبازان با تجربه هستند در حیاط دسته یکچینی ما، از جمله محمد جان رحیمов اونجا هنرنمایی میکنند، اون در مرکزی میدان میتواند هنرنمایی کند در کنار. امیربек جورابویف نیم محافظتگر، احتم نظرов کاپیتانی تیم ملی، شهرام سمیف و باز چند بازیگری دیگر. بیشتر از نیم ساعت از آغاز بازی منتخب‌های تاجیکستان و فیلیپین پس سرگردی. حالا هجوم نوبتی منتخب فیلیپین را می‌بینیم. صادق جان قربانوف توپ را برگرداند ولی در اختیار بازیکن منتخب فیلیپین قرار داشت در آن وضعیت. سفرов پاس او با شریدین بوبویف. خود بازی وایرون میشود مقابل شریدین بوبویف. حالا شاید با دستور خودی سرمربی شریدین بوبویف موقعش رو دیگر کرد در کنار راست میدان هنرنمایی کرده ایستاده است و او بیشتر به خط دفاع کمک دارد در وضعیت‌هایی که رقیب فشار می‌آورد. خب مامدچایف بازی را ادامه داده نمیتواند دوستان عزیز. این بسیار یک ضربه سخت هم هست برای تیم ملی و اوسب گرفتن شیروانی مامدچایف تلفات است. بله بر ضرر منتخب تاجیکستان است. البته از دست دادن این حمله‌گر در این رقابت ولی امید داریم که بازیگری که او را عوض میکند مسئولیت بیشتر رو البته احساس میکند. شهرام رو انتظاریم، شهرام سمیف رو نه در موقع شیروانی حالا بازی کرده میتواند محمد جان رحیمов. اصلا مامدچایف همچون بازیگری کنوری هنرنمایی میکنه، همچون نیم محافظتگری کنور. خب انتظار می‌شویم که سرمربی کی رو از حیاط احتیاطی به میدان میآورد. محمد جان رحیمov نیز البته یک از بازیکنان اگر شهرام سمیف رو به میدان آورد دلیل شریفov من فکر میکنم در موقع نیم محافظت کنور بازی میکند. اما محمد جان رحیمov از جهت مهارت انفرادی میتواند که کمک کلان رساند در برابر احسان برای اداره کردن توپ، برای اداره کردن بازی. ولی شهرام سمیف برای سرعت حمله ها رو تیز کردن بسیار نقش کلان بازی می‌کند. حالا نمیدونم از چی باشد که طول کشیده شده است به میدان آمدن بازیگر تا همین لحظه ها نه خود مربیون یک بازیگر آماده نکرده باشند. شاید بازیگری که در حیاط احتیاطی است، بازیگران عموما حیاط احتیاطی هنوز آماده نشدند برای به میدان آمدن. البته کسی انتظاری چنین وضعیت نبود. به هر حال هجوم نوبتی منتخب فیلیپین را می‌بینیم که باز هم با سرعت تیز ادامه می‌یابد. کریستنسن این دفعه با توپ قرار دارد. پس با دخول جریمه‌گاه بازیگران این حالت را خیلی خوب برطرف کردند. منوچهر سفرov مخصوصا اینجا بوبواری بازی کرد. پس او با شریدین بوبویف و اینک به میدان وارد میشود بازیگر رقم 9 رستم سویرов در خط حمله. چرا ما این انتخاب را نگفتیم؟ رستم سویرov ضرایت قرار دارد. شاید به خاطر اینه که او این موسم البته در حیاط دسته خود چندان زیاد بازی نکرد و حالا رستم سویرов با برآمدنش در خط حمله میتواند از لحاظ تکنیکی یا دریبلینگی که دارد حریفان رو در حالت ناگوار هم آورد. این چیز رو دارد و سرعت بلند نیست دارد و میبینیم که همین انتخاب سرمربی درست میشود در بازی امروز یا نه. حالا پرتاب به شریدین بوبویف ادامه حمله بازیگران ما. پس شریدین بوبویف موقعیت بسیار خوب برای فوتبالبازان تیم ملی اما فیلیپینی ها در این وضعیت خیلی خوب هنرنمایی کردند و این حالت رو برطرف نمودند. احسان دوباره توپ را به اختیار منتخب تاجیکستان برگرداند. پس شریدین در همان وضعیت بسیار عالی بود. باز یک پاس دیگر پرویز جان مبارزه برد و حالا قاعده بازی ویران نشد از طرف شکوروف. والا از کنار چپ میدان هم حمله های ما چندان خوب صورت نگرفته ایستادند بیننده عزیز و در همین لحظه امکانیت بسیار خوب هم بود و این پاس شریدین بوبویف بسیار عالی بود با پشتی پای که کارگردان به این چیز خیلی خوب توجه کرد
ва бозингарони мо метавонистанд аз ҳамин ҳолат ҳам истифода кунанд. дар маркази майдон дубора бозигарони мо тӯбро гирифтанд ва бисёр баланд мавқеъҳои худро дар ин вазъият интихоб карданду ишғол намуданд бозигарони мунтахаби Тоҷикистон, вале бояд ки ҳамеша ба фикри аксулҳамлаҳои босуръати рақиб буд. Анчер Сафаров паси ӯ Шеридин Бобоев мувозинатро гум кард ва тӯбро аз даст додем мо. Зоир Ҷурабоев футболбозе ки дар чемпионати Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекунад дар ҳайати дастаи суғдиёна ва феълан ду бозигари тими мунтахаби мо дар чемпионати Ӯзбекистон ҳастанд. Зоир Ҷурабоев дар ҳайати дастаи суғдиёна ва Алишор Шукуров дар ҳайати дастаи Қизилқум. тобистони фикр мекунам соли гузашта буд ё пас аз хотимаи мавсими футболи дар минтақа ки сару садои зиёде дар бораи рафтани Зоир Ҷурабоев ба Бундеслигаи 2 буд, аммо аз рӯи шунидаҳо, аз рӯи хабарҳое ки аз тарафи намояндаи ӯ ба истлоҳ агенти ӯ буд, хуб гуфтушунидҳо чандон хуб бо фаҳмиш якдигар ба поён нарасиданд ва ин бозигар натавонист ки ба Олмон гузариш кунад. Олмон ба яке аз дастаҳое ки дар Бундеслигаи 2 бозӣ мекард. Далил Шарипов ҳоло талош кард, вале довари ҷопонӣ ишора мекунад ки ӯ ба хато роҳ додааст дар ҳамин ҳолат. мухлисон ва ҳаводорони футбол ҳоло шурӯъ ғавғо мебардоранд дар майдон. Далил Шарипов мехост аз ин ҳолат аз рӯи суръат истифода кунад, вале капитани дастаи Филиппин ҳам чоло куна худро ба замин ҳаво дод. Амани Мануэл Агуналдо, Горан Стеванович мураббии сербии дастаи Якачинимо, мураббии 59 сола қабл аз тими мунтахаби Тоҷикистон ӯ таҷрибаи мураббигиро дар ҳайати дастаи мунтахаби Гана солҳои 2011-2012 доштааст. яъне дар фаъолияти мураббигиаш ин дуввумин тими мунтахабе аст ки ӯ роҳбарӣ мекунад. ва назар ба ӯ сармураббии дастаи Филиппин хеле ҷавон аст. хеле не, ба ҳар сурат ҷавонтар, 57 сола. вале ба ҳар ҳол испаниҳо дар тактика ва дар намедонам футболдонӣ фикр мекунам ки аллакай барои ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар кадом сатҳ қарор доранд, ҳарчанд ин як мураббие аст ки дар дастаҳои бузург чандон зиёд фаъолият накардааст, аммо ҳамин ки мактаби Барселонаро гузаштааст, ҳамин чиз метавонад аллакай таъсири хуби худро барои кори ӯ дар дастааш расонад. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои филиппиниҳо Парвизҷон Умарбоев дар ин лаҳза ба хато роҳ медиҳад ва бозингарони Филиппин зарбаи ҷаримавӣ кор мекунанд. ба ғайр аз ҳамон як зарбаи кунҷие ки онҳо дар оғози қисми аввал доштанд, дигар ягон бор дар нимаи майдони мо чунин вазъиятҳо умуман ҳолатҳои стандартӣ ба миён наомада буд. ҳолакнун биёед бубинем ки дифогарони мунтахаби Тоҷикистон, умуман ҳайати мунтахаби Тоҷикистон барои бартараф кардани чунин ҳолатҳо, агар рақиб муваффақ шавад барои дуруст иҷро кардани он, чӣ омодагие дидаанд? бале Самиятимов як нафарро ба ҳайси девори дифоӣ дар пеши тӯб мегузорад. ирсол ба ҷаримагоҳ. вазъияти хавфнок аст дар назди дарвозаи мо, вале хушбахтона бозингарони мо ин ҳолатро бартараф карданд дар зудтарин фурсат. эҳсони панҷшанбе хост фишор биёрад ва инҷо офсайд ба қайд гирифта мешавад. аввалин бор дар бозии имрӯза ҳолати офсайд низ ба миён омад. Шукуров, Содиқ Қурбонов, Зоир Ҷурабоев, Парвизҷон Умарбоев, партоп хеле ҳам баланд. ҳоло тӯб дар ихтиёри бозингарони мо, фурсат ҳаст барои идома додани ҳамла. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. довари ҷопонӣ ба ин ҳолат мутаваҷҷеҳ нашуд. бинандаи азиз ва боз ҳам тӯбрабои футболбозони мо имконияти бисёр хуб ҳам аст. Шеридин Бобоев зарбаи ӯ Шеридин Бобоев
بابویف حساب 1-1 میشود در دقیقه 40 رقابت و ضربه زده شریدین بابویف در این حالت منتخب تاجیکستان را به بازی برگرداند. اولین ضربه راستی دسته یکچنی فوتبال کشورمان است دوستان عزیز و اون هم در دقیقه 41 رقابت. دومی ضربه بله شروانی مامچوف با سر بعد از یک ضربه کنجی ضربه رو زد دیفوگر آن را ضربه راست نبود. ضربه راست بود. نه ضربه راست مثلا اگر دروازه‌بان برگردوند بعدا حساب دیده میشه. بله در بله اولین ضربه راست. به هر حال مهم نیست اینکه اولین است یا دومین، مهم این است که اولین گل ما در این رقابت زده می شود و موقع منتخب تاجیکستان در جدول گروه برقرار می شود. بیا توجه میکنیم با همین بازیگزاری اصلا ما گفتیم که داور به این چیز متوجه نشد و بازیگران فیلیپین از مهارت بلندی خود کار گرفتند و از همه کاری اساسی رو علیشر شکوروف انجام داد. بعدا توپ را با پرویز جان عمربایف ضربه شریدین بابویف و رسیش با پای بازیگر دسته فیلیپین نقش بسیار کلان داشت و در حوزه‌بان دسته فیلیپین هم خطا کرد در این گونه وضعیت. اصلا هر دو گلی که حالا در بازی امروز به قید گرفته شدند با علت همین رسیش ها وارد دروازه شدند، ولی این بسیار یک گل ارزشمند بود برای دسته یکچنی فوتبال تاجیکستان دوستان عزیز که مؤلفش شریدین بابویف گردید. حالا این گل میتواند نقطه گردشی در همین رقابت باشد. بازیگران ما در خود باوری را بیشتر احساس کنند، اونها بازی خوبتر نشان میدهند. پرویز جان عمربایف توکل میکند در داخل جریمه گفت و بر ضد خود بازی ویران گردید. بله از جانب ساندرو ریس خطا صورت گرفت ولی عذر بپرسد. حالت خوفناک بود واقعا. بله. و قهرمان بازی امروز تا این دم شریدین بابویف در کنار ما شما است. البته شریدین بابویف تقریبا مدت 6 سال در هیئت منتخب تاجیکستان پای هم بازی میکرد، ولی یک مدت وقتی که او با چمپیونات ایران گزارش کرد اونجا اوسیب جدی گرفت، حتی پای او شکست اگر خطا نکنم. یک سال و شاید بیشتر از آن فقط برقرار میشد. دوباره به هیئت برگشت و دوباره ما اکنون تاثیر او رو در رفت بازی‌های منتخب تاجیکستان احساس میکنیم. خب دوستان عزیز دقیقه 43 رقابت حالا تا فرجام نیمه اول دقیقه خیلی کم باقی مانده است. مهم است که بازیگران ما همین نتیجه رو نگاه دارند، ولی حالا ما چندان بازی ایدئالی تیم ملی فوتبال کشورمون رو ندیده ایستادیم. به هر حال اینکه گل زدن بازیگران ما این خود الکی نقطه بسیار حساس و مهمه بود که در بازی امروز رخ داد و ادامه این رقابت رو میبینیم که آیا همینطور با فشارهای زیاد منتخب تاجیکستان میتواند بازی رو ادامه بدهد. توجه کردید که بعد از گل سرداده بازیگران ما بیشتری وقت در نیمه میدان فیلیپین بازی کردند و بسیار موقع بلند داشتند آنها. تنها دفاعگران مرکزی تقریبا نزدیک به مرکز میدان بودند. بله البته باید چنین باشد وقتی به دروازه گل سر میدهی باید احساس کنی که خطا رو باید اصلاح کرد. و حالا با توپ دلیل شریفوف در کنار میدان پاس انجام می شود با احسان. اینجا در مرکز میدان علیشر شکوروف همچنین میتواند که حمله را ادامه بدهد از کنار. این دفاعگر سرعتی تیز دارد و ما قبلا چی در باشگاهی و چی در منتخب حمله های رو از کنار بسیار دیدیم. باعث یک دفاعگر میتواند که از کنار با هجوم ها همیشه پیوست شود. احسان حمله نوبتی را او ادامه خواهد داد. پس بعد دلر احسانی پنج نه اینجا رستم سایرف تو با اختیار خود گرفت. شکوروف شروانی معذرت شریدین بابویف منوچهر سفاروف شریدین میتواند که حمله را ادامه بدهد. پس بر رستم اما حمله ادامه خواهد یافت. خود بازی ویران نگشته است. رستم میخواست که تبریز رو در جریمه گاه با توپ تامین نماید اما توپ برگردانده شد. با یک تکنیک میخواست با پهلوی پای توپ را با همدسته خود ارسال کند، ولی بازیگران تیم فیلیپین این چیز را درک کردند. حالا سایروف در کنار میدان سرعت خیلی بلند میگیرد رستم سایروف، ولی محافظتگری دسته فیلیپین مبارزه برده ایستاده است برای برطرف کردن این حالت و خطا از جانب دلیر شریفوف صورت میگیرد. دقیقه آخرین وقت اساسی در قسم اول رقابت منتخب‌های فیلیپین و تاجیکستان یا من تاجیکستان و فیلیپین حساب 1-1. تبریز اونجا خود بازی رو ویران کرده است و نه دلیل شریفوف به نظر من ویران تکرار رو بیاید ببینیم. این کدام سرعت افزایی رستم سایروف خوب بود اما توپ رو گم کرد. حمله‌گری دسته ما در همین وضعیت اینجا شاید آسیب گرفت بازیگر منتخب فیلیپین که کارگردان این حالت رو به ما نشون داد، ولی فکر میکنم آسیبش چندان جدی نیست. خب شریدین بابویف گل چهارمی خود را در حیاط دسته یکچینی کشورمان به هدف رسانید. تا این دم او با پیرانهای تیم ملی 3 توپ به دروازه حریفان وارد کرده بود. بیا توجه میکنیم که چگونه ضربه رو اجرا کرد و بختی بازیگران ما بلندی کرد. توپ وارد دروازه شد. پس از یک رسیش با پای محافظتگری تیم فیلیپین
қоидаи бозӣ бозам вайрон гардид ва 3 дақиқа ба қисми аввал ворид карда мешавад, илова карда мешавад инҷо аниқтараш. ҳоло дар миёнаи майдон Алишер Шукуров аз уҳдаи вазифаҳои худ бисёр хуб баромада истодааст дар чанд ҳолат, дар баъзе маврид ва махсусан дар голи тими мунтахаби мо нақши ӯ хеле ва хеле калон буд. агар мо дар рафти ин бозӣ пас аз дақиқаи 25 ба ин тараф 4 ҳуҷуми хуб карда бошем, ҳатман 3 тои он сарчашмааш маъз Алишер Шукуров буд. аз хати нимимӯяи дифоӣ наздик ба хати дифоъ тӯбро аз рақиб гирифт то ба самти марказ рафт, пас дод, хулоса ӯ сабаб шуд ки ҳамлаҳо оғоз гарданд. ҳоло партоб ба ҷаримагоҳи дастаи мо бояд ин вазъият бартараф шавад. Бархурди муҳофизатгари мо Содиқ Қурбонов ва ҳамлагари дастаи Филиппин. довар боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунад ва бозингари Филиппин ишора дорад ки бо оринҷ гӯё бозингари мо барои ӯ задааст, аммо ин як муҳориба, рақобат барои ба даст овардани тӯб буд, чизи дигаре нест. капитани дастаи Филиппин Аман Эммануэл Агиналдо буд. хуб, Шеридин Бобоев дар ҳайати бошгоҳи футболи PSM Макасар дар мавсими имсола гуфтем 6 бозӣ анҷом дод ва дар қисми зиёди бозиҳо дар ҳайати асосӣ буд. ҳатто дар яке аз бозиҳои чемпионати Индонезия муқобили Персия Ҷакарта гол зад, ҳарчанд дасташ мағлуб шуд. ҳоло агар ба ҷадвали чемпионати Индонезия таваҷҷӯҳ кунем, ҳоло як имконоти дигар дастаи Шеридин Бобоев дар зинаи 13-ум аст дар миёни 18 тим баъд аз 25 даври рақобатҳо. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Филиппин на бартараф шуд ин ҳолат аллакай ва як дақиқаи дигар то анҷоми қисми аввал боқӣ мондааст. Шеридин Бобоев умуман дар ҳамин рақобат ҳатто пеш аз оне ки мо ба дарвозаи худ гол сар додем, онҷо вақте ки мавқеаш иваз шуд, аз хати ҳуҷум ба канор омад, бештар чӣ гуна ба хати дифоъ кӯмак карданашро мо медидем ва гуфтем дар рафти рақобат. ва ҳоло мавқее ки барои ӯ ба миён омад, ягона имконият аз он истифода буд, зарба зад ки ниҳоят гол ҳам шуд. бале, Шеридин Бобоев аслан гӯем бозингари универсалӣ ҳам ҳаст, чунки агар сармураббӣ ӯро дар хати ҳамла гузорад, иҷро мекунад вазифаи худро, агар дар канор ӯ боз вазифаи худро бисёртар иҷро мекунад. ва аз дигар ҳамлагарон фарқияташ дар он аст ки аз лиҳози идора кардани тӯб, аз лиҳози биниши майдон хеле маҳорати баланд дорад ва фикр мекунам ҳамин сабаб шудааст ки Горан Стеванович ӯро дар ҳайати асосии тими миллӣ гузошт. бисёр хуб Рустам Соеров ва тӯб расида натавонист инҷо ва аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. Бале, дарвозабони Филиппин бояд инҷо ҳадақал бояд корти зард бигирад барои ин амале ки ӯ анҷом дод. бозигарони мо метавонистанд дарҳол тӯбро аз ба бозӣ дароранд ва дарвозаи холӣ Филиппин дар пешрӯи онҳо бошад. бале, эҳсони панҷшанбе, партоби бисёр хуб, як гардиш ва зарбаро интизор ҳастем, аммо довар ишора мекунад ки инҷо офсайд буд. бале, ҳолати офсайд буд аз тарафи Далер ва кӯмакдовар барақшаи худро боло кард дар ҳамин вазъият. ва садои иштаки довар, дӯстони азиз, аз анҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад ҳисоб 1-1. Сараввал бозингарони тими мунтахаби Филиппин тавассути Рафаэл Овермайер ҳисобро боз карданд ва баъдан Шеридин Бобоев дар дақиқаи 41-уми рақобат ҷавоб гуфт ва бо натиҷаи мусовӣ қисми аввал анҷом мешавад. мо мунтазири қисми дуввуми бозӣ ҳастем. аз назди экранои хеш дур наравед ва пас аз чанд лаҳза ба қисми дуюм бармегардем.
On behalf of Asian Football Confederation and the local organising committee, welcome to an exciting day of football and we thank you for joining us here in support of the Cheetahs. We hope that you will have an amazing experience witnessing the best talents in Asia. As this is an assigned seating stadium, you are required to sit in a seat shown on the ticket. If you require assistance in locating your assigned seat, please approach the steward. Please carry your ticket with you at all times. You will need it to access your assigned seat. No passwords are available at this venue. Safety first. Do you know where your nearest exits are located? Take a moment to look around you and locate your nearest exit. In the event of an emergency, pay attention to the venue announcements and the instructions from venue staff. All standbys are emergency evacuation routes and must be kept clear at all times. Assisted standing during the match not only spoils the view of the person behind, but is also dangerous. Please be considerate to your fellow spectators. Please be advised that flash photography is not permitted during the match. As a courtesy to the players, please turn off the flash on your mobile phone camera. We would like to remind all spectators that access to the pitch is prohibited and will result in prosecution in accordance with local law. We would like to inform you that vaping and smoking are not permitted in the stadium grounds. Please be advised that alcoholic drinks are prohibited at this event. Thank you for your attention and we hope you enjoy the match.
دوستان عزیز، تماشاگران شبکه ورزش، گزارش مستقیم خود را از نیمه دوم بازی بین دسته‌های یکچین تاجیکستان و فیلیپین ادامه میدیم. حساب بعد از قسم اولی رقابت 1-1 است و خاطرسان میشویم که در قسم اولی رقابت در دقیقه 19 حملگری دسته فیلیپین رافائل اوورمایر حساب رو باز کرد و در دقیقه 41 دسته توجه میکنیم و یادآور میشویم که در هیئت منتخب تاجیکستان در قسم اول یک تغییراتی به میان آمد. شروانی ماباچویف اون سیو گرفت و نتوانست دیگر بازی رو ادامه بدهد و جای وضعیت احتیاطی رستم سایرов و بازی وارد گردید. حالا صادقجان قربانov در مرکز میدان است با توپ، پس او با شریدین باباєв حمله رو ببینیم در اجرای منتخب تاجیکستان. نه اینجا شریدین بود که اکنون پس خوب انجام دادن نتوانست، یعنی خودش دفاعگر در این وضعیت خوب بازی کرد. دفاعگری دسته فیلیپین در این لحظه امکان نداد که پس بازیگری ما از او گذرد. خب در قسم اول در عموم بیننده عزیز ما نه چندان بازی خوبی تیم ملی امون رو دیدیم، ولی با همین هم فوتبالبازان ما توانستند نتیجه رو برابر کنند. این خوب هم بود و اکنون امیدوار میشویم که در قسم دوم بازیگران ما خوبتر و بهتر بازی میکنند. و بیاید هیئت دسته رو برای شما اعلام میکنیم. شروع میکنیم از دسته مهمان که با لباسای کبود هنرنمایی دارند. حالا سراول حمله بازیگران ما بود، احسان پنجشنبه و دوباره اشاره میکند که خطا. خب در دروازه هنرنمایی میکند کوین رای مندوزا، در خط محافظه پاول تابیناس، جفرسون تابیناس، یسپر نیهولم و همچنین کاپیتان دسته امان مانوئل اگونالدو. بازی میکنند در مرکز میدان ساندرو ریس، اندره لیپولت، مانوئل اوت، بیورن کریستنسن، رندی شنیدر. در خط حمله مؤلف گل رافائل اوورمایر. بازی میکنه سرمربی دسته کارلس کوادرات از اسپانیا است. خب هیئت منتخب تاجیکستان در دروازه رستم یتیمов، رقم 1 تحت رقم 2 زهیر جوراباєв، رقم 3 تبریز اسلامov، 4 صادقجان قربانov، 5 منوچهر سفرov، 7 پرویزجان عمرباєv سروانی دسته، تحت رقم 14 شریدین باباєv، رقم 17 احسان پنجشنبه، 18 علیشیر شکورov، 21 دلیر شریپov و تحت رقم 9 رستم سایرов که این بازیگر با جای شروانی ماباچویف در قسم اول به میدان آمد. سرمربی منتخب تاجیکستان گوران استفانوویچ. حالا بازیگران دسته فیلیپین در خط حمله هستند و آماده انجام دادن حمله های خود و دوباره اشاره میکنند که اوت به نفع بازیگران ما بوده است. اگر با روی خط بازی های تیم منتخب فوتبال تاجیکستان متوجه شویم تماشاگران عزیز، این بازی نهمی دسته یکچین ما با فیلیپین است. در عموم اولین بار دسته یکچین ما با تیم منتخب فیلیپین هنوز سال 2008 در بازی های انتخابی جام دعوت هنرنمایی کرده بودند که اونجا دسته ما در یک گروه با فیلیپین بازی را مساوی 0-0 انجام داده بود. این البته مسابقه سومین درجه اون وقت در آسیا بود که حالا این مسابقه عموما نیست و فیلیپین از گروه نبرآمده بود و تیم منتخب ما با تناسب توپ‌های زیاد از گروه به دور دیگر راه خواهد گرفته بود. حالا اکنون از ضربه جریمه‌ای صادقجان قربانov توپ را به بازی می‌دارد و بوبو در یک گوشه از این میدان حالا یک حالت بسیار عجیبی را ما با اشتراک مخلصان منتخب تاجیکستان دیدیم. اونجا یک لوحه یا یک چیزی که عکس‌های بازیگران منتخب تاجیکستان نصب شده بود یا من نمایش داده میشد، بسیار حالت عجیب بود. بعدم با اون برمیگردیم. اینجا ضربه کنجی است دوستان ارجمند در همین وضعیت به فایده منتخب تاجیکستان. خب توجه میکنیم که ضربه کنجی نوبتی که ششمین ضربه کنجی است برای تیم ما با چه انجام بعد باز هم در نزد توپ کاپیتان دسته پرویزجان عمرباєв است، عضو دسته لوکوموتیو پلووی بلغاریا. حالت بسیار مهم برای منتخب تاجیکستان. عمرباєv سالیو و امکانیت هست برای بازیگران ما. دوباره شاید اونجا اشاره هم میکرد برای تعیین کردن ضربه جریمه‌ای. مبارزه فوتبالبازان ما ادامه دارد. دلیر شریپov بله زهیر جوراباєv در اون وضعیت بسیار خوب بازی کرد. اینجا هم مبارزه میبرد برای گرفتن توپ و حالا اکنون عکس العمل منتخب فیلیپین شاید آغاز میگردد. نه ببینید احسان پنجشنبه چگونه برگشت به مرکز
дар гирифтани ту футболбозони мо бисёр маҳорати баланд нишон доданд. Онҷо бояд маҳорати бозингари дастаи ҳариф Андре Лейполро ҳам хуб баҳо диҳем, ки ӯ ҳам дар муқобили бозингарони мо хеле олӣ ҳунар намоид кард. Вале дар умум фишори бозингарони мо бисёр хуб ҳам буд дар назди ҷаримагоҳи дастаи ҳариф. Хуб, дар қисми аввал мо дидем ки баъзан вақт дар миёнаи майдон хулигӣ гузоштан ё имкон додан ба ҳариф боис ба гол оварда расонид. Аз ҳамин хотир дар қисми дуввум набояд футболбозони мо дар маркази майдон имконият диҳанд ба футболбозони дастаи ҳариф. ҳоло ҳамлаи навбати бозингарони мо аз канори рости майдон партоб анҷом бояд дода шавад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба Шериддин Бобоев. Пасиё эҳсон ҳаракат дар дохили ҷаримагоҳ, имконият аст, ирсоли бисёр баланд ва бархурди ту ба кунҷи болоии дарвоза. хеле имконияти хуб буд, бозигузори хуби Эҳсони Паншанбе ва Шериддин Бобоев. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳзаи такрор, тамошобини азиз, маҳорати баланди Эҳсони Паншанбе, вале андаке партоби анҷом додаи ӯ дақиқ набуд ба он бозингароне ки дар дохили ҷаримагоҳ қарор доштанд. ва ин ҳамон зарбаи кунҷие ки буд аз сӯи бозингарони дастаи мо. ва бубинед ки бо пой бозингари дастаи Филиппин ба футболбози мо расидааст. ҳолати бисёр хавфнок буд, аммо аз назари ҳамдоварам кӯмакдовар вазъият дур монд. мо хуб медонем ки дар ин бозӣ вар нест. агар вар мебуд шояд ба ин ҳолат ҳатман таваҷҷӯҳ зоҳир мегард. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Филиппин дар маркази майдон Сандро Рейс. мебинем ки аз миёнаи майдон Мануэл От ва баъдан муҳофизатгарони дастаи Филиппин тӯбро дар ихтиёри тимашон нигоҳ медоранд. Кристенсен, Паултабинас, партоби баланд, Рустам Ятимов аз дарвоза берун омад ва тӯбро дошта гирифт дар ихтиёри бозингарони мо. хуб, тамошобини азиз, бори дигар хотиррасон мешавем ки натиҷаи мусовӣ барои дастаи якачини мо хуб аст барои баромадан аз гурӯҳ ва рохат гирифтан ба ҷоми Осиё ки соли оянда мусобиқа баргузор мешавад дар кишвари Арабистони Саудӣ. хуб медонем ки 4 сол қабл, 3 сол қабл аслан дастаи мо дар ҷоми Осиё дар аввалин ҳузури худ баромади хеле баланд нишон дод, то ба марҳилаи ҳассос рафт, дар миёни 8 тими беҳтарини қора қарор гирифт. ин нишонаи он буд ки мо бояд дар солҳои баъдӣ аз ин дида натиҷаҳои баландтар нишон диҳем. яъне ҳамон натиҷае ки мунтахаби Тоҷикистон дар аввалин иштироки худ ба қайд гирифт, акнун футболи моро водор мекунад ки барои ҳадяқал наздик шудан ба ҳамон натиҷа мо бояд бозам талош кунем. бале зина ба зина мо бояд ба пеш қадам гузорем. нарафтан ба ҷоми Осиё ин аллака як талаффути калон ба ҳисоб меравад. нарафтан ба ҷоми Осиё ин аллака як ҳолате маҳсуб мешавад ки футболи тоҷик гӯё ки на ба пеш балки ба ахир меравад. аммо рафтан ба ҷоми Осиё ин аллакай такрор кардани ҳамон натиҷаи қаблӣ аст. ин бурди футболи мо. бале, рафтан аз гурӯҳ ба боло ба марҳилаи плей-офф ин аллакай дастовардест ки натиҷаест ки метавон онро аллакай таҳсин гуфт ва таъриф ҳам кард. Зоир Ҷурабоев, футболбозони тоҷик тамоми ҷаҳду талоши худро мекунанд барои расидан ба ҳадафҳои худ ва ба боло бурдани футболи тоҷик. тӯбро аз аут Паултабинас ба бозӣ медарорад ва ҳоло аллакай ду тағйирот мешавад дар ҳайати дастаи якачини мо. тавре дидем ки ситоди мураббиёни тими миллӣ омода мекунанд ту бозингарро аз курсии эҳтиётӣ ва киҳоро иваз мекунанд, киҳо иваз мешаванд ҳоло маълум нест. хуб, шояд Ахтар Назаров ба майдон меояд, яке аз онҳое ки метавонад бо таҷрибаи худ дар бозии мурза кӯмак кунад. шояд ӯ баъдтар ба бозӣ биёяд ва нафари дигар аз бозигарони ҷавон шояд ба майдон биёянд. тӯбро аз даст доданд бозигарони мо дар ин ҳолат. ҳоло мушкили асосӣ он аст ки дар миёнаи майдон мо тӯбро аз даст дода истодем. дар миёнаи майдон футболбозони мо чандон фаул нестанд. дар қисми аввал албатта фаул набуданд ва ҳоло мебинем ки дар қисми дуввум ҳам чандон фаул нестанд. Алишер Шукуров дар як ҳолат дар роҳи равон тӯбро аз даст медиҳад. шояд Зоир Ҷурабоев аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон оварда мешавад. бо он таҷрибаи Амирбек Ҷурабоев мазарат бозигере ки дар маркази майдон метавонад рафти бозиро дигар кунад. тавре болотар ҳамкорам Парвиз ишора кард ки ӯ дар тамринҳо дар варзоб осеб гирифта будааст. андаке осеби чандон ҷиддӣ не, шояд дар қисми дуввум ба майдон омад. ҳоло ҳуҷуми мунтахаби Филиппини дуввам меёбад ва Асад Раби. бале, инҷо Амирбек Ҷурабоев ва Муҳаммадҷон Раҳимов
ва ин ҳолати Горан Стевановичро коргардон. тамоми шубҳаҳое ки ман дар бораи ин сармураббӣ доштам, ҳамаи он шубҳаҳо аз байн рафт. ӯ футболро хуб мефаҳмад. бо ҳамин кораш бале тӯбро нигоҳ накарда ӯ аз баъзе футболбозон дида хубтар онро баргардон. хуб, Далер Шарипов иваз мешавад ва ба ҷои Амирбек Ҷурабоев ба майдон меояд ва Алишер Шукуров ки Муҳаммаҷон Раҳимов аслан дар мавқеи Далер Шарипов Муҳаммаҷон Раҳимов бозӣ мекунад, дар мавқеи Шукуров Амирбек Ҷурабоев. тағйиротҳои вобаста ба мавқеъ. бале ин ягон тағйироти масалан тактикӣ ё чиз дигар нест. фақат ин ки ҳамин мавқеъҳоро сармураббӣ мехоҳад бозиаш беҳтар шавад. Муҳаммаҷон Раҳимов бо ҳунарнамоии хуби худ аз лиҳози ҳунар ва маҳорати инфиродии баландаш метавонад сатҳу сифати бозиро беҳтар кунад. Амирбек Ҷурабоев бошад контроли тӯб ва умуман идора кардани бозиро дар марказ беҳтар мекунад. умуман дар солҳои охир, дар вақтҳои охир агар гӯем ки Амирбек Ҷурабоев як муҳаррики асосии тими мунтахаб ҳам ҳаст, хато намекунем. вале мафсуф бинобар сабаби ҷалоҳаташ дар ҷомаи осиёи қаблӣ иштирок накарда буд ва дар мавқеи ӯ маҳз Алишер Шукуров бозӣ карда буд ки воқеан ҳам яке аз кашфиётҳои хуби тими мунтахаби футболи кишварамон буд. Алишер Шукуров, фикр мекунам ҳоло Алишер Шукуров боз барои солҳои баъдӣ метавонад ба тими мунтахаби мо кӯмаки худро расонад. ҳоло ҳамлаи дастаи Филиппинро мебинем аз канори чап. мисол ба ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун гардид. ва инҷо Андре Лейполд натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. ин бозингар ки дар чемпионати Нидерландҳо бозӣ мекунад, дар дивизиони аввал аст онҷо дар ҳайати дастаи Ҳелмонд. ҳоло эҳсони панҷшанбе ишора мекунад ба ҳамдастаҳояш ки бояд чӣ гуна бозӣ кунад. бештар аз 10 дақиқа аз оғози қисми дуюм гузашт. ду тағйирот ҳам дар оғози нимаи дуюм шуд ва акнун иваз шудани бозиро мо аз тарафи мунтахаби Тоҷикистон интизор он бозигароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд, машварати мураббиён тими мунтахабамон, он бозигароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд бояд бозии моро беҳтар кунанд, махсусан худи Муҳаммаҷон Раҳимов ки дар канори майдон таҷрибаи хеле баланд дорад, ҳам бо суръат, ҳам бо техникае ки дорад. вале чунин аст дар футбол барои баъзе аз бозигарон чандон вақти зиёде дар кор нест то ин ки онҳо бозиро дигар кунанд, аммо барои баъзе бозигарон андак фурсат лозим аст. ҳоло фишор овард Раҳимов ва тӯб аз майдон зада берун карда шуд. партоб аз аут Шеридин Бобоев, омазрад ин Рустам Зоиров аст. аммо бозигарони мо махсусан футболбозони хати ҳамла мехоҳанд ки дар рӯи бозингари дастаи ҳариф бештар. ҳоло тӯби дуюм дар майдон аст инҷо. тӯб дар ихтиёри бозингарони мо. Манучер Сафаров коргардон ба куҷо инҷо ишора мекунад Шеридин Бобоев. аз поя афтод бозингари рақами 14 дастаи якачини мо Зоир Ҷурабоев. як зарбаи хеле ҳам сахти худе бозӣ вайрон шуд. инҷо вайрон шуд. довари ҷопонӣ Ҳироки Касаҳара ин лаҳзаро хеле хуб дид ва биё таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба аввалин зарбаи ҷаримавӣ дар бозии имрӯза ба фоидаи дастаи якачини кишварамон. на қаблан худе бозӣ вайрон шуда буд, аммо наздик ба ҷаримагоҳи рақиб набуд. ҳоло ин ҳолате аст ки худи Эҳсон ва Парвизҷон Умарбоев метавонанд аз он зарба зананд ҷониби дарвозаи рақиб. ба ҳар ҳол ин як фурсати бисёр хуб метавонад бошад барои худи Парвизҷон ки мо дар ҳайати бошгоҳи ӯ мебинем бисёре вақтҳо аз чунин имкониятҳо ҳатто ӯ ба задани гол даст меёбад. вале инҷо масофа дур аст. ман фикр мекунам партоб аз ҷониби Парвизҷон Умарбоев хубтар ба назар мерасад. интизор мешавем. садои шакидовар Амирбек ҳам ҳоло дар канори ӯ ҳаст. омодагии Парвизҷонро мебинем. Парвизҷон Умарбоев шояд зарба мезанад, шояд партоб. биёед мутаваҷҷӯҳ мешавем бинандаи азиз. на инҷо бозигузорӣ кардан футболбозони мо, вале нафарони дигар таваҷҷӯҳ накарданд ба ин коре ки Эҳсону Парвиз анҷом доданд. خب باید رستم سویرов در کنار حرکت میکرد برای با اون موقعی که خالی بود رسیدن و توپ رو گرفتن، اما او اصلا اونجا از جای خود تکان نخورد. بازی در نیمه میدان منتخب فیلیپین ادامه دارد ولی توپ در اختیار ما نیست. مبارزه احسان به نتیجه بود و اولین حرکت های امیربک رو ما باید ببینیم در مرکز میدان. بازیگران فیلیپین حالا با توپ ساندرو ریس پس با محافظتگر یسپ نیهولم، جفرسون تابیناس، رافائل اوورمایر،
мануэл от, капитани даста мануэл агюналдо, дастаи якачини Филиппин. ҳоло як вазъияти бисёр хафнок ҳам буд. охирин бозии худро маҳз моҳи ноябр анҷом дода буд дар муқобили ҷазираҳои Малдив ва дар сафар бо ҳисоби 2-0 онҳо дар шаҳри Мале ғалаба карданд. охирин бозии мунтахаби Тоҷикистон дар ин марҳила бар муқобили Тимури Шарқӣ буд ки онҷо бозигарони мо дар сафар бо ҳисоби калон бо ҳисоби 5-0 пирӯзӣ ба даст оварданд ва тавонистанд ки мавқеи худро дар ҷои аввал дар гурӯҳ нигоҳ доранд. албатта онҷо Шервони Абадшоев 2 гол зада буд, баъдан Эҳсони Панҷшанбе, Муҳаммадҷон Раҳимов ва Шеридин Бобоев ҳам як голи ба дарвозаи ҳариф ворид карда буданд. ҳоло ин се бозингари ахире ки мо нобар кардем як голи зада буданд дар ҳайати асосии тими миллӣ ҳастанд. Шеридин аллакай гол зад, Шервони осеб гирифт, аз мурзӣ гирифта шуд. ҳоло Шеридин Бобоев паси ӯ ба канор, Муҳаммадҷон Раҳимов контроли туп дар иҷрои ӯ зарбаи кунҷӣ меорад. Муҳаммадҷон Раҳимов метавонист зуд партов анҷом диҳад ба ҷаримагоҳ, вале муҳофизатгари дастаи Филиппин ҳам имкон надод, иҷоза надод ба Муҳаммадҷон Раҳимов. бубинед ба ҳаракатҳои Муҳаммадҷон Раҳимов ва ӯ мехост як қадами дигар ба пеш гузорад ва ҳамдастаҳои худро интизор буд ки омода ҳастанд ё на. Эҳсони Панҷшанбе партоби ӯро аз канори чапи майдон ба ҷаримагоҳи дастаи Филиппин мебинем. эҳсон ирсол ба ҷаримагоҳ, имконият барои бозигарони мо. Шеридин фурсати бо сар зарба задан дошт, аммо ба ҳар ҳол ба ӯ хабар расонинданд. ҳоло Эҳсони Панҷшанбе пас ба ақиб, Табрез Исломов, партоби бисёр баланд ва мубориза дар охири ҷаримагоҳи рақиб. инҷо ҳоло туп дар майдон боқӣ мондааст. фурсат ҳаст ва бубинед ки Содиқ Қурбонов чӣ гуна оли ҳунарнамоӣ мекунад. Табрез Исломов, партоби бисёр олӣ, вале инҷо бо зарбаи пуштнокӣ Муҳаммадҷон Раҳимов мехост дарвозаро нишон гирад, вале хато кард ва туп нарасида. нехтара расиш чандон хуб набуд ба пӯи ин бозигар, вале ҷаиши ӯ бисёр зебо буд. ту ба дифогари Филиппин расид. бале фишори бозингарони мо ҳоло дар ҳамин дақиқаҳо зиёд аст. бисёр хуб аст ин. рақибро имконият намедиҳанд ки аз маркази майдон бо туп убур кунад ҷониби дарвозаи мо ва вақт низ камтар аз ним соати дигар боқӣ мемонад дар бозии имрӯза. иномиддин аслан аз миёни ҳамсоя кишварҳо Ӯзбекистон рохат гирифтааст ба ҷоми Осиёи соли оянда. Қирғизистон рохат гирифтааст. хоб танҳо дастаи мо ва Туркманистон боқӣ монданд ки Туркманистон уман шонси худро аз даст дод барои баромадан ва чунки бозиро дар муқобили Тайланд бо бохт анҷом дод. Туркманистон бо ҳисоби 2-1 имрӯз ва Тайланд рохати худро таъмин кард ва аз ҳамин хотир бояд тими мунтахаби мо барои рохат мубориза барад. ҳоло аз гурӯҳи А албатта шонси дастаи мо хуб аст. аз гурӯҳи Б Лубнон онҷо шонси хеле хуб дорад ки дар муқобили Яман бозии онҳо бояд баргузор мешуд, вале ба таъхир афтод ва гуфтем Тайланд рохат гирифт. Шеридин Бобоев дар марказ сахт мубориза бурд бар муқобили ду нафар ва тӯбро дар ихтиёри мунтахаби мо нигоҳ дошт. ҳуҷуми навбати Тоҷикистон шурӯъ мешавад. Табрез Исломов пас ба Амирбек, гузариши ӯро мебинем. Ҷурабоев ҳамла оғоз мекунад барои мунтахаби Тоҷикистон. паси бисёр амолӣ. Эҳсони Панҷшанбе бо туп қарор дорад дар ёртаи 3 нафар ва қоидаи бозӣ вайрон шуд. расиш буд, аммо худи ин бозигар хост ки ҳамларо идома бидиҳад. дертар фаҳмид ки тӯбро аз даст дод, худро аз пой афтонд, вале дигар довар ба ӯ бовар накард. бале онҷо зарбаи Рустам Якимов ҳам рост ба пои бозингари дастаи Филиппин меравад ва ҳамлаи онҳо оғоз мешавад тавассути Овермайер ва хуб аст ки футболбозони мо ин вазъиятро бартараф карданд. Муҳаммадҷон Раҳимов ин бор суръатафзои ӯ пас ба Рустам Соиров аз пой афтид. аз чӣ бошад ки бозингарони мо хеле зиёд аз пой афтида истоданд. шояд чамани майдони вардишгоҳи марказии Ҳисор чандон хуб нест. соли қабл чамани вардишгоҳи марказии Ҳисорро аслан ба тарзи дигар карда буданд, гибридӣ. ин аслан қисман табиӣ аст, вале қисман сунъӣ. аслан дар бисёре аз вардишгоҳҳои ҷаҳонӣ ҳамин гуна аст.
соиров суръатафзои ӯ дарвозабони филиппин ба пеш омад ва ин ҳолатро бехато бартараф кард. ва бисёр имконияти хуб буд барои соиров. Джефферсон Табинас, Рафаэл Овермайер, Пол Табинас, Мануэл От, Мануэл Агуналдо, От, бозингарони Филиппин тавассути бозигузориҳо мехоҳанд дар нимаи майдони мо бошанд. идомаи ҳамлаи меҳмонон Мануэл От, таркиб бораи онҳо бояд мавқеият умуман дода нашавад ба бозингарони дастаи Филиппин, махсусан барои иҷрӯи зарба, чунки ҳатто берун аз ҷаримагоҳ метавонанд онҳо зарба зананд. ҷониби дарвозаи Рустам Метимов мисол ба дохили ҷаримагоҳ сахттар буд ва тӯб аз майдон берун шуд. натиҷаи мусовӣ ба Филиппин кӯмак нахоҳад кард барои баромадан ба ҷоми Осиё. барои онҳо танҳо натиҷаи пирӯзӣ дар кор аст. ҳамин гузариши эҳсони панҷшанберо мебинем, вале фикр мекунам ҳола такрор нишон дода мешавад ки инҷо чизи ҷиддие нест. ба ғайр аз ҳамон як расиша ки қаблан буд аз пироҳани ӯ, беҳтар эҳсон ҳамларо идома медод. хубтар буд, вале гумон кард ки довар ба ҳамон лаҳза мутаваҷҷеҳ мешавад. ҳамчунин ӯ тӯбро аз даст дода буд аллакай дар он вазият, дигар наметавонист тӯбро идора кунад. рустам соиров дар экранҳои мо шумост, он бозигаре ки дар нимаи аввал ивазкунандаи Шервони Мабадшоев буд. ҳоло метавонад бозигарони мо ҳамларо идома бидиҳад. тӯб аз эҳсон аз майдон берун шуд. бале, сармураббӣ ишора карда истодааст ки фишорро бештар кунанд футболбозони тоҷик. ба нимаи майдони мунтахаби Филиппин бештари бозигарон ташриф биёранд ва наздиктар шаванд ба ҷаримагоҳ. хуб, аслан сармураббии тими мунтахаби мо се бозингарро иваз кард. ҳоло аввалин бозингар дар ҳайати дастаи Филиппин иваз мешавад. тавре мебинем сармураббии даста аллакай бозингари эҳтиётиро омода карда истодааст. бале, ин бозигар шумораи 18 буд, ҳамлагар гуфта мешавад, Ҷенс Себастиан Расмусен. аслан номҳои бозигарони мунтахаби Филиппин ба худи табору аслан филиппиниҳо чандон монанд нест. аслан бештар аврупоӣ менамояд номҳои бале, онҳо. аслан ба худи кишвари Филиппин ҳам мутаваҷҷеҳ шавем. онҷо испаниҳои таҳҷоӣ зиндагонӣ мекунанд дар бисёри ҳолат. хуб, баъдан баъзан вақт баъзе аз сокинонаш аз кишварҳои арабӣ ҳам ҳастанд, хеле зиёд ҳастанд, аз кишварҳои масалан худи Индонезия ва Малайзия. амирбек ҷурабоев кӯшиш кард ки мавқеи бозигарони Филиппинро танг кунад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Филиппин бартараф карда мешавад. Табрез Исломов, тобраҳои бозигарони мо бисёр хуб аст дар маркази майдон, аммо вале паси пас бисёр бад. дақиқ нест. дар нимаи аввал ҳам аз дақиқаҳои аввал то дақиқаҳои охир ин мушкилӣ дида мешуд. пасҳои иштибоҳ ҳоло дар қисми дуюм ҳам идома меёбад ин ҳаракатҳои бозигарони мунтахаби Тоҷикистон. вале ба ҳар ҳол боз ҳам ин хуб аст ки дар маркази майдон чунин хато мешавад. агар аз тарафи дифоъгар наздик ба ҷаримагоҳ бошад, пас онҷа як ҳолати мушкил метавонад барои мунтахаби Тоҷикистон пеш биёяд. ҳоло ҳамлаи бозигарони Филиппин ва ҷиддӣ бозӣ кунанд дар ҷаримагоҳ футболбозони мо. филиппиниҳо аз ҳар мавқеи майдон мехоҳанд талош кунанд барои идома додани ҳамла. имконият барои иҷрӯи зорба ва ин ҳолатро Манучер Софаров баргардон. на, ин Табрез Исломов буд. бале, ту бисёр сахт ба Табрез Исломов расид, вале фикр мекунам ҳолаташ хуб аст. ба назарам ту ба рӯяш нарасид, ба баданаш расид. ба пои ӯ ҳеҷ боки нест. ишора мекунад ки хуб аст, ҳама чиз хуб аст ва метавонад бозиро идома диҳад. зарба бисёр сахт буд. иномидин агар Табрез Исломов дар ҳамин лаҳза сад намегузошт, шояд барои Рустам Ятимов хеле душвор меафтод баргардондани зарбаи бозингари дастаи Филиппин. аммо дифоъгарон маҳз барои ҳамин дар майдон ҳастанд ки кори дарвозабонро осонтар кунанд. сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Горан Стефанович метавонад пас аз Петр Шекер, пас аз Эйнштейн ба хавле номи худро дар таърихи футболи тоҷик ҳамчун дуюмин нафаре ки мунтахаби моро ба ҷоми Осиё бурдааст сабт кунад. ҳоло вақт аст ба ҳар сурат. бале, ман дар умум гуфта истодам ки ӯ ин имкониятро дорад, вале ҳоло
оё ин корро карда метавонад бо шогирдони худ ё на? аслан иномидин агар тими мунтахаби мо ба ҷоми осиёро хоҳад гирад, ин на танҳо кори дасти Горан Стеванович, ин кори дасти Гела Шакиладзе ҳам ҳаст, ки ӯ дар ҳамин давра фаъолият карда буд ва як қатор бозиҳо зери роҳбарии ӯ баргузор шуд. Бале, зери роҳбарии ӯ баргузор шудан, яъне муваффақият албатта чанд тақсим мешавад. аммо иқдоми саривақтӣ фикр мекунам аз тарафи Федератсияи футболи Тоҷикистон буд дар ин ҳолат барои иваз кардани Шакиладзе, чунки ин сармураббӣ чандон вақтҳои охир натиҷаҳои хуб нишон дода наметавонист. Бо дасташ қоидабайронкунӣ ва корти зарди мустақим гумон мекунам ба бозигари рақиб. аслан довари ҷопонӣ ҳоло якум корти зард нишон надодааст. умуман доварони ҷопон, вале қоидабайронкунӣ бисёр ҷиддӣ буд. доварони ҷопон бисёр ҷиддӣ ҳам ҳастанд ва бисёр таҷрибаи баланд ҳам доранд. Амаҷон Раимов метавонист оғозкунандаи ин ҳамла бошад. Мустақиман рафт рӯи рост, на бо ту балки бо пои бозигари тоҷик бозӣ кард дар ин вазъият футболбози мунтахаби Филиппин. Зоир Ҷолабоев бола бо туп, бародари ӯ Амирбек Ҷолабоев дар миёнаи майдон, пас анҷом дода мешавад ба Эҳсон. довар ишора мекунад ки ҳеҷ хатое набудааст дар ин вазъият. бозингарони мо маҷбур мекунанд футболбозони Филиппинро ки ҳамнаро аз хати ҳимоя шурӯъ кунанд. Убилет Шеридин Бобоев дар кадом мавқеъ аст? Ӯ ҳамеша дар бозии имрӯза дар хати ҳам дар ҳамла ҳасту, бале, ҳам дар ҳамла ҳасту, ҳам дар хати муҳофиза. дар хати нимҳимоя ва муҳофиза махсусан бисёр кӯмаки калон карда истодааст. филиппиниҳо ҳамлаи навбатии худро оғоз мекунанд аз канори майдон. Паул Табинас дар муқобили ӯ Табрез Исломов. Табрезро бо як ҳаракат фиреб дод ин бозигар ва ирсоли навбатӣ туп аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. Рустам Якимов инҷо хуб дарк кард ки зарба чандон хафнок нест барои ӯ. Дақиқаи 72-ими бозӣ аст дӯстони азиз. ҳисоби бозӣ 1-1, ҳисобе ки моро қонеъ мекунад барои роҳат гирифтан ба ҷоми Осиё. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор артиши зиёди мухлисон ҷамъ омаданд. Дербоз дар албатта чунин сатҳ мо шумораи зиёди мухлисонро надида будем. ҳоло вардишгоҳ моломоли мухлисон аст. ман фикр мекунам зиёда аз 15-16 ҳазор тамошобин ҳоло дар вардишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор қарор доранд. албатта ҳама ки мефаҳманд ки ин бозӣ то куҷо муҳим аст барои мунтахаби Тоҷикистон. офсайд инҷо ба қайд гирифта мешавад акнун. вале аз тарафи дигар нигоҳ кунем, агар ҳисоби баробар ин кафолати рафтани мунтахаби Тоҷикистон ба марҳилаи дигар дар ин дақиқаҳо нест, чунки то поёни бозӣ як иштибоҳ метавонад ҳама чиро тағйир бидиҳад. хатарнок аст. бениҳоят хатарнок аст. иваз шудани ҳисоб имконияташ хеле калон аст. ва инҷо тағйиротҳо дар ҳайати мунтахаби Филиппин акнун фикр мекунам анҷом дода шуд. бале, бозигари шумораи 7 аз майдон гирифта мешавад Лепорт Андре ва аз ҳайати эҳтиётӣ ба ҷои ӯ таҳти рақами 19 Зико Бейли вориди рақобат гардид. бале, Зико Бейли аз номи ӯ кас андак ба ҳаяҷон меояд, аммо бозӣ ранги Леон Бейли аст. Зико бошад. ин тахаллус яке аз бозигарони бразилӣ ки дар таърихи футбол чӣ қадар машҳур аст. аммо бозии худи ӯ ман фикр намекунам ки на ба Зико на ба Бейли монанд бошад. ман умедвор мешавам ба ин чиз. ҳоло мебинем ки ӯ дар марказ чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. футболбозе ки дар чемпионати амрико ҳунарнамоӣ мекунад дар ҳайати дастаи Нью Мехико Юнайтед, на дар чемпионати MLS, балки дар чемпионати UCL. ин лигаи якум аст аслан дар иёлоти муттаҳидаи амрико. мухлисони мунтахаби Тоҷикистонро бубинед ки чӣ гуна фаъоланд. тӯбрабои бозингарони мо, аммо на инҷо як бозингари дастаи Филиппин бубинед чӣ гуна мубориза мебарад. Зико Бейли топ дар ихтиёри бозингарони мо. Зоир Ҷолабоев, пасё ба Амирбек Умарбоев, пас ба ақиб дубора бозигарони мунтахаби Тоҷикистон аз дифоъ акнун бо ин дафъ бо пасҳои дақиқ аз дифоъ ба ҳуҷум мегузаранд. Манучер Сафаров, партоби хеле баланд ҷониби Эҳсони Паншанбе. Муҳаммадҷон Раҳимов, Эҳсони Паншанбе, пас ба ақиб Амирбек Ҷолабоев, ба кӯмаки ӯ омад. ҳоло Парвизҷон Умарбоев на чандон паси хуб, вале ба ҳар ҳол Шеридин тӯбро гирифт. боз ҳам капитани дастаи мунтахаби мо Шеридин Бобоев, Содиқ Қурбонов, Амирбек Ҷолабоев. ва бисёр ҳолати душвор барои Амирбек ва довар ишора мекунад ки инҷо хато сурат гирифт ва шояд боз ҳам
осеб гирифт бозингари мо. Аслан осеб дошт. дар тамринҳо пеш аз ин бозиҳо осеб гирифта буд, вале чун чандон ҷиддӣ набуд ин осеб, сармураббӣ баъд аз муолиҷаи духтурон ӯро ба ҳайат ворид кард, чунки таҷрибаи ӯ дар чунин бозиҳо барои мунтахаби мо бениҳоят метавонад кӯмак расонад. апо бармехезад оло Амирбек Ҷурабоев. بازی امروزه در ورزشگاه 15200 نفر 15200 нафар эълон мекунанд дар вардишгоҳ. Ман гуфтам наздики 15-16000 ва шояд зиёдтар ҳам бошад. ин ба ҳар сурат аз рӯи фурӯхтани чиптаҳо ба назар яъне ба қайд гирифта мешавад. ҳоло зарбаи кунҷӣ аст. бале зарбаи кунҷӣ навбати ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. аз рӯи зарбаҳои кунҷӣ дастаи якачини мо бартарӣ хеле калон дорад. Инро медин? дар қисми аввал танҳо 5 зарбаи кунҷӣ доштем. вале аз ягон зарбаи кунҷӣ ҳоло бозингарони мо хуб истифода набурданд. Аммо як ҳолат буд Шервони Мамбачоев дошт дар қисми аввал. вале ба ҳар ҳол баъд аз зарбаҳои кунҷӣ рақиб фишори бисёр баландеро аз тарафи бозигарони мо эҳсос мекунад. ин ҳам қисме аз бартарии мунтахаби Тоҷикистонро метавонад таъмин намояд. خب پرویزjon Умарбоев. ҳоло дар ҷаримагоҳ хоҳем нахоҳем Содиқҷон Қурбонов ва Зоир Ҷурабоев меоянд. ҳаштумин зарбаи кунҷӣ бозингарони мо. партоб аз кунҷи майдон имконият барои бозигарони мо дода намешавад дар ин вазъият ва табинас ин ҳолатро бартараф кард. ҳамлаи Тоҷикистон идома меёбад. аул ба нафи бозингарони мо. ҳоло дар ҳамин лаҳзаҳо парчамҳои кишварамон дар вардишгоҳ алвонҷ мехӯрад. бигзор ҳамеша парчами Тоҷикистон парафшон бошад. бале мо албатта умедвор ҳастем ки тими мунтахаб орзуи деринаи моро амалӣ мекунад. ҳоло ҳамлаи бозингарони Филиппин. бале Рустам Якимов. Рустам аст ё Ноер дар маркази майдон мебинем мо Рустамро ва гузариши Рустами дигарӣ. ин албатта Соиров буд. аммо ӯ бале рустамҳо имрӯз бояд рустами дастон бошанд дар майдон. рустамҳо рустамӣ кунанд. бале мавқеят барои бозингарони Филиппин. бозигарони мо ин дафъа маркази майдонро озод гузоштанд. Манучер Сафаров бисёр хуб бозӣ мекунад, вале бояд имконият надод ба бозингарони дастаи Филиппин. онҳо хоҳем нахоҳем дар дақиқаи охир ҳамлаҳои худро зиёд мекунанд. ва як чизи дигари муҳим фикр мекунам ин аст ки бозигарони мо ба дифоъ нашинанд. Бале. агар ба дифоъ шинанд ин кори мунтахаби моро душвор хоҳад кард. Шердин Бобоев хеле хаста аст ҳоло. ва аз пой афтид. бале маълум мешавад ки аз лиҳози ҷисмонӣ андаке хастаам шудааст. бозигари мазкур дар имрӯз ҳаҷми бисёр бузурги корро анҷом дод. ӯ дар ҳамла бозӣ кард. албатта як фурсат барояш ба миён омад, зарба зад, гол шуд. вале дар хати нимҳимояву дифоъ бениҳоят кӯмаки калон расон ба мунтахаби Тоҷикистон. ва тавре ишора мекунад худи ӯ аз мушакҳои пояш шояд андаке осеб гирифтааст. ва инҷо бозингари рақами 20 Алиҷон Кароматуллозода муҳофизатгар ба майдон оварда мешавад. ба назарам ба ҷои яке аз ним муҳофизатгарон ва хати муҳофизаро сармураббии тими мунтахаби мо пурқувват мекунад дар ҳамин лаҳзаҳо. ки аз бозӣ гирифта мешавад ҳоло дар ин шояд вазъият? Шеридин Бобоев бошад. бале маъз ӯ аз бозӣ Бале. гирифта мешавад ва ман аз ин ҳолат рости ин ҳолатро интизор набудам ки масалан ба ҷои ҳамлагар дифоъгар ба бозӣ дароварда шавад. албатта дар 10-11 дақиқаи боқӣ монда ва ҳамчунин боз дақиқаҳои иловагӣ ин то як андоза хуб ҳам ҳаст, вале ҳамин ҳолат ҳоло инҷо ишора мекунад Бо 5 дифоъгар бозӣ панҷ дифоъгар. аммо бо 5 дифоъгар бозӣ кардан ҳоло ман фикр мекунам ки хеле барвақт аст барои яъне маъноро дорад ки мунтахаби Тоҷикистон ақибнишинӣ хоҳад кард бештар, яъне дар дифоъ бештар бозӣ хоҳад кард ва наздики 11 дақиқа дигар вақти ба асосӣ ҳар сурат чанд дақиқа дигар довар ба илова ҳар мекунад. сурат- ин хеле зиёд аст. ба ҳар сурат ин умедин бо 5 дифоъгар бозӣ кардан барои бозингарони канорӣ имконият фароҳам меоварад, махсусан Табрез Исломов аз чап ва аз рост Манучер Сафаров. бале онҳо метавонанд андаке пештар ҳам бозӣ кунанд. шояд тағйироти панҷум дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ин Ахтам Назаров бошад ки бозам хати дифоъро қувваи хати дифоъро ва тозатар шояд кунад. Шаҳрун Самиев бошад. ҳеҷ кас ҳоло тахмин карда наметавонад. бо ин ки хати дифоъро пурқувваттар кард сармураббӣ, эҳтимоли боз як дифоъгар дигар ба майдон омадан дар поёни ин рақобат хеле зиёд аст. ҳуҷуми навбати мунтахаби Филиппин бартараф мешавад. ҳоло имконият барои бозигарони мо метавонад пайдо шавад. Ҷурабоев пасиу баъқиб. Манучер Сафаров
партоб рост ба марказ. бозингарони филиппин инҷо мубориза мебаранд ва андаке иштибоҳи Зоир Ҷурабоев буд. паси нодақиқа аз ҷониби муҳофизатгари мо. Табрез дар он ҳолат то охир ҳаракатро идома дод, вале ба тӯб расида натавонисту. 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тамошобинони азиз, 10 дақиқаи бисёр ҳассосу тақдирсоз барои тими миллии футболи кишварамон. партоб аз аут. филиппин дар ҳамла қарор дорад. бояд ин ҳолат бартараф карда шавад. боқиҷи муҳаммадҷон раимов бенатиҷа буд. таҷрибаи талхи бозӣ бо филиппин дар соли 2019 ҳеҷ гоҳ аз хотири мо нарафтааст ки онҳо дар дақиқаи охир то як андоза натиҷаи хуб гирифта буданд ва бояд ин дарси ибрат ҳам бошад барои футболбозони мо. он иштибоҳ имрӯз такрор нашавад. он иштибоҳе ки 7 сол пештар буд. Сафаров партоби ӯ аз аут ба маркази майдон. эҳсон, аммо дар ин вазъият Рустам Соиров андақиқ монд. ба ҳар ҳол ӯ то охир фишор меорад. бо то бозингарони филиппин аз маркази майдон. Зико Бейли пас ба Паул Табинас. гузариши ӯ аз Муҳаммадҷон Раҳимов ва ҳамларо идома медиҳад ин футболбоз. Зико Бейли, алиҷон кароматлузода ҳоло бештар аз ин ки дар хатти дифоъ ҳамчун бозигари панҷум бошад, дар марказ бозӣ карда истодааст. ӯ гӯё ки тақрибан дар ҳамон мавқеъе ки дар хатти нимҳимоя мо Шеридинро бештар медидем, ҳамон ҷо ҳоло бозиро идома дода истодааст. албатта наздик ба муҳофизатгарони марказӣ ҳунардамоӣ кардани Алиҷон Кароматлузода хуб аст ба хотири он ки ӯ таҷрибаи хуб дорад ҳамчун муҳофизатгар ва метавонад дар ин мавқеъ бале ҳамлаҳои ҳарифро барбод диҳад. Алиҷон Кароматлузода бозам филиппиниҳо бозигарони мо пурра ба хатти дифоъ гузаштанд. ҳоло ҳатто ҳамлагари ягонае ки дар майдон дорем Рустам Соиров низ дар канори дифоъгарон қарор дорад. Рустам кӯшиш кард ки тӯбро ба ихтиёри мунтахаби Тоҷикистон баргардонад ва муваффақ ҳам шуд дар ин ҳолат. дар нимаи майдони мо пурра филиппиниҳо бо тӯб ҳастанд. 8 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии дӯстони азиз. Садриҷон Қурбонов иштибоҳи ӯ андаке нофаҳмӣ меёни бозингарон ва Саъди Исмоиловро мебинем мо, роҳбари фан гурӯҳи тими мунтахаб. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи бозингарони Филиппин. ин ҳолат бояд бартараф шавад. Умар Боев бозигар дигар аз ҳайати тими мунтахаби Филиппин омодааст барои ба майдон баромадан ва ин Хавьер Мариона аст. ва ӯ Мануэл Отро иваз мекунад, бозингари рақами 8-умро дар миёнаи майдон. Капитани дастаро. Бале. Хавьер Мариона. Бале, ин бозигар ҳоло метавонад ки дар хатти ними ҳимоя ба ҳайс як футболбози бозисоз имкониятҳои бештареро барои ҳамласаҳояш фароҳам орад. Дар ҳоле ки бозигарони мунтахаби Тоҷикистон бештар таваҷҷӯҳ доранд ба хатти дифоъ дар ҳамин вазъият. Аммо умедвор мешавем ки дар ҳамин хатти дифоъ нишастани мо ин боис намешавад ки мунтахаби Филиппин масалан имкониятҳояш бештар шавад, балки мо мехоҳем ин чиз ҳамон тавре ки сармураббӣ нақша дорад, ҳолатеро ба миён биёрад ки имкониятҳои мунтахаби Филиппинро маҳдуд намояд ва онҳо натавонанд дар чунин вазъият масалан ба дарвозаи мо наздик шаванд. Ва ман орзуи ман ин аст ки Рустам Ятимов то охири бозӣ танҳо истироҳат кунад. ҳоло боз ҳам филиппиниҳо ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. Яъне рақиб зарба назанад ҷониби дарвозаи ӯ. аслан Филиппин мо дар қисми аввал гуфтем ки ҳарифи нобоб аст барои дастаи якачини футболи кишварамон, зеро дар 4 бозӣ онҳо дар муқобили Тоҷикистон ғалаба карданд ва дар 2 бозӣ тими мунтахаби мо ғалаба кардааст. охирин бор ҳам соли 2018 буд бо ҳисоби 2-0 ва паси он соли 2024 аз рӯи силсила зарбаҳои пеналти дар як мусобиқаи байналмилалӣ тими мо дар муқобили Филиппин пирӯзӣ ба даст оварда буд. ҳоло ҳамлаи бозингарони Филиппин дар ҳамин лаҳзаҳо зарба аз масофаи дур ва тӯб ба Содиқҷон Қурбонов бархӯрд. Бисёр хуб инҷо ӯ ин ҳолатро бартараф кард. Имконият бояд надиҳанд бозигарони мо. Зарбаи навбатӣ ва тӯб дар дасти Рустам Ятимов аст. бале, хеле олӣ бозӣ мекунад дарвозабони мо ва бисёр хавфнок буд ва бубинед ки ҳатто тӯб ба яке аз
بازیگری ما هم رسید. در این لحظه باید کارگردان حالتهای تکرار رو برای ما و شما پیشکش کند. کارگردان بازی امروزه نیز در برابر بازیگران اشتباه‌های کم نداشت. صحنه تکرار رو می‌بینیم. همون ضربه اول بسیار خطرناک بود. همین ضربه هم خطرناک بود. اینو می‌بینیم بله. به خاطر اینکه از میان چند نفر بازیگران دسته میتونست ما یک ضربه رسیش بله اشتباه رو برای رستم یتیموف پیش بیارد، اما ضربه اول که بنهایت سخت بود اون رو قربانوف برگرداند و این یک حالت اندک سبوکی رو برای دروازه‌بان منتخب تاجیکستان پیش آورد. این رو ما بباریم گفتم میتونه. دقیقه 86 رقابت آغاز گردید. وقت و رفت کمتر باقی میماند. کمتر از 5 دقیقه دیگر دوستان عزیز تا انجام وقت اساسی بازی حل کننده برای دسته یکچینی ما. رستم سویرов مبارزه او توپ رو در اختیار خود نگه داشته توانست. امیربek جورابویف بازم خود باز بر مقابل او ویران شد و این یک بهانه خوب است که امیربek در زمین وقت رو بیشتر گذراند. بله و ضربه جریمه‌ای برای بازیگران ما. اما نه، امیربek مردونه با پا برمیخیزد، نه اینکه با در زمین خوب کردن وقت رو کشا بدهد و خودی او ضربه جریمه‌ای رو با بازی خواهد درآورد. از پشت تبریز دیده ایستاده این بازیگر دسته فیلیپین حرکت نادرست انجام داد. رندی شنیدر و دوبار ضربه جریمه‌ای تعیین میکند با نفع بازیگران دسته ما. جورابویف ارسال او به جریمه‌گاه و مبارزه قربانوف تا آخر توپ رو در میدان او نگه داشت و ضربه کنجی. نه چون اشاره میکند که ضربه کنجی نیست. بازیگران ما با موقع خود برمیگردند. دقیقه 87 رقابت. لحظه به لحظه حساسیت این رقابت زیادتر می شود. خب باز یک بازیگر عوض می شود. در حیط دسته فیلیپین محافظتگر یسپر نیخولم از میدان گرفته می شود و با جای بازیگر رقم 18 حمله‌گر ین سباستیان راسموسن به میدان می آید. از یک محافظتگر دست می کشد سرمربی دسته فیلیپین و حمله‌گر با بازی می آورد. بله این معلوم است چرا، چون که آنها میخواهند رفت این بازی را تغییر بدهند. آنها میخواهند حساب را تغییر بدهند. این بازیگر که با میدان آمد در چمپیونات کشور دانیا بازی میکنه در حیط دسته هوربو. اصلا نام خودی اون نیز نام دانمارکی است. بله حالا اوت با فایده منتخب فیلیپین است. بازیگران ما پورا به دفاع میروند با غیر از یک نفر. تنها آنجا احسان پنجشنبه است که نزدیک به خط مرکزی میدان قرار دارد. خب کاپیتان دسته فیلیپین توپ را از اوت با بازی خواهد درآورد. مانوئل اگونالدو پرتاب از اوت. حالت بسیار دشوار در پیش دروازه. امکانیت باید نداد و خوشبختانه ضربه اجرا کرده بازیگر شماره 9 از دروازه به نهایت بلند رفت. خاویر گایوسا ضربه زد. ببینید چگونه او آزاد بود در داخل جریمه‌گاه ما. موقعیت بسیار خوب داشت. احسان و رستم باید یک نفر با او نزدیکتر بازی میکردن در این حالت. و بازیگران ما اصلا در یک منطقه در یک جای جمع آمده بودند که این بسیار دشوار هم بود. و خوشبختانه این حالت رو بازیگران تیم فیلیپین خوب استفاده بردن نتوانستند. 2 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی اصلا دوباره در قسم اول 3 دقیقه اضافه کرد. این معنی اون رو دارد که در قسم دوم میتواند دقیقه کمتر هم اضافه کند. شاید کمتر از 5 دقیقه. ولی فرصت بسیار خوب بود برای انجام دادن یک عکس‌ال حمله. اما پیشتر از احسان پنجشنبه دفاعگر به توپ رسید. جورابویف ضربه او توپ را زده از با اوت روان میکند دفاعگر منتخب تاجیکستان. باز هم برای فیلیپینی ها امکان پیدا شد بله. که از اوت توپ را با بازی درآورند. فضای ورزشگاه بسیار خوب است. زیبا است فضای ورزشگاه مرکزی شهر حصار. جایی که بازی‌های تیم ملی فوتبال کشور ما وقتی آخر صورت گرفته ایستاده است. حالا اوت است. اگونالدو کاپیتان منتخب در داخل میدان توپ را بله اینجا در داخل میدان توپ را با بازی در آورد که دوباره این لحظه رو خوب درک کرد. حالا این حالت رو کمک دوار فکر می‌کنم. بله. اولین بار اکنون پای بود. چون به نظر میرسد که کارگردان بسیار ذوقی بلند میبرد از این حالتی که مخلصان به میان آورده ایستادند. بله. در چنین لحظه‌های حساس بیشتر باید توجه به مرکز میدان باشد. اوت با فایده منتخب تاجیکستان است. ثانیه‌های با شمار باقی مانده است تا انجام وقت اساسی.
ولی باید وقتی لوبگی رو هم به نظر گرفت. حالا امکانیت بسیار خوب است برای فوتبالبازان ما که فشار آورند با بازیگران دسته فیلیپین. محمدجان رحیمов بسیار خوب اینجا حرکت رو ادامه داد از اول تا آخر و حالا توپ در اختیار رستم سایرов در مرکز و از پای افتید. قاعده بازی ویران نگردیده است. ارسال جانبی جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان و توپ در میدان باقی میماند در پای بازیگران دسته فیلیپین. اوت. باز هم خفناک است برای فوتبالبازان ما. وقت اساسی به انجام رسید. 4 دقیقه. باید 4 دقیقه بازیگران ما در خط حمایت خوبتر، جدی‌تر بازی کنند. خیلی حساس است. خطر خیلی زیاد دارد. همین گونه لحظه هایی که بازیگران فیلیپین به میان می آورند. یک اشتباه میتواند همه چی رو برباد بدهد و ما بیاید به چیزهای خوب فکر میکنیم. پرتاب جریمه‌گاه ما فکر میکنیم درباره عکس العمل‌های منتخب تاجیکستان که احتمال آغاز شدن آن هم هست. اوبرمایر زیکو ارسالی او نه این ضربه بود و این حالت رو علی جان برطرف کرد. بازم حمله دسته فیلیپین اشاره میکنند که تو به دستی او برخورد است و امیربک جوراباєв با سر توپ را زده از میدان بیرون نمود. این بار تو رفت حالت خفناک‌تر می شود. کارت زرد با کاپیتان دسته فیلیپین. این به خاطر اعتراض است و اعتراض کرد که تو به دستی بازیگری ما رسیده است. شاید بله به دستی علی جان کرامت‌الله چنین به نظر رسید که او هم با بدن هم با دست در آن حالت بازی کرد ولی خوب اون حالت از نزدیک به ما نشان داده نشد. ضربه کنجی به فایده منتخب فیلیپین است. اما کارت زرد گرفت. ارسال به جریمه‌گاه باید رستم با گل در بله رستم یتیموف این وضعیت رو برطرف میکند. بیننده عزیز حالا باید اجازه نداد با بازیگران دسته فیلیپین مبارزه را احسان ادامه میدهد در برطرف کردن این حمله. فوتبالبازان ما باید از خط حمایت بیرون آیند. زیکو بیلی خیلی عالی بازی میکند. فرصتی بسیار خوب است که بازیگران ما حمله جوابی انجام دهند. در هوا هم علی جان کرامت‌الله بسیار عالی بازی میکند. جوراباєv او پس به کنار امکانیت است برای ادامه بخشیدن حمله. رستم سایرov پس او به امیربک جوراباєv امکانیت برای بازیگران ما. شماره زیادی فوتبالبازان در خط حمله بودند. باید زود به خفا برگردند. امیربک جوراباєv بله باید گفت که سرعت پاس دارد و این سرعت پاس او در چنین وضعیت‌ها البته در عکس هجوم برایش اندک مانع میشود. پس رستم سایرov خوب بود اما سرعت امیربک اینجا برای او حالتی را پیش آورد که به توپ رسیدن نتوانست. خود بازی در مرکز ویران گردید و این بهانه خوب است برای یک نفس تازه گرفتن و برگشتن به عقب. 2 دقیقه دیگر دوستان عزیز 2 دقیقه بسیار هم مهم. ارسال نوبتی زیکو بیلی جانب جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان. امیربک به کار نیست حرکت کن و توپ عقب‌تر روان کرده می شود. اکنون بازیگر رقم 11 رندی شنیدر حالا هم دستای خود را میجوید. پس به کنار چپ ارسال توپ به جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان از نو اولین شده علی جان کرامت‌الله به توپ رسید در این وضعیت. ولی حرکت امیربک جوراباєv هم هیچ امکانیت ناورد برای بازیگران ما. منوچهر سفرov این بار با یک ضربه توپ را زده از میدان بیرون میکند و باز هم اوت با فایده بیشتر از یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اضافه کرده دوباره باقی مانده است. فوتبالبازان ما خیلی خسته شدند این معلوم است اما باید که یک دقیقه دیگر صبر کنند. بله احسان آفرین احسن احسان ببیند که این لحظه را حتی خیلی خوب با یک احساساتی بلند جانب مخلصان اشاره میکند. زیکو بیلی یتیموف آفرین واقعا هم احسن با دروازه‌بان دسته یکچی نماند. زود پرتاب رستم یتیموف امکانیت برای بازیگران ما. منتخب تاجیکستان رستم سایرov پس او نه پس میدهد چیکار میکند رستم پس او دیر کرد. ولی به هر حال این خوب است این خوب است باید برگردن به موقع خود بازیگران تاجیک و ثانیه‌های به شمار باقی مانده است. دوستان عزیز جانب جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان صادق جان قربان بسیار عالی هنر می‌کنند. مخلصان فوتبال تاجیک او را میبخشند. محمدجان رحیمov توپ رو اداره کردن نتوانست ولی افساید نبود به نظرم. حالا چند ثانیه دیگر باقی مانده است. دوستان عزیز افساید نبود. چگونه داور این لحظه را افساید گفت؟ نه گپ درباره افساید نیست. اینجا محمدجان توپ رو اداره کردن نتوانست. بله سال دیگر با جریمه‌گاه 10 ثانیه دیگر وقت است. بازیگران باید که این حالت را به اشتباه سر کنند. امیربک توپ را از دست داد. سفرov احسن صدای داور را انتظار هستیم. 4 دقیقه با انجام رسید. دوستان عزیز صدای داور از انجام این رقابت درک می‌دهد و تیم منتخب تاجیکستان و جام آسیا 2027 راه می‌گیرد. و دوستان عزیز مبارک باشد. ببینید که در همین دوره در همین شب و روز
که تاجیکستان واقعا هم نوروز دارد. مخلصان و هواداران فوتبال از پیروزی از موفقیت فوتبالبازان تیم منتخب تاجیکستان هم شاد و خوشحال میشوند. جشن بالای جشن است دوستان ارجمند. تیم ملی تاجیکستان توانست که بار دوم در تاریخ خود پای هم با مرحله نهایی جام آسیا رخ بگیرد. بله دوستان عزیز، واقعا هم در عرفه جشن نوروز بین المللی، واقعا هم در خاندان هر یک تاجیکستانی امروز نور است. نوری البته موفقیت تیم منتخب فوتبال تاجیکستان. جام آسیا انتظار باش، تاجیکستان میآید و این نتیجه بنهایت بلند است برای فوتبال تاجیک. بار دوم پای در پای رخ گرفتن با جام آسیا، با آنجایی که بهترین های قاره آنجا بازی میکنند. بله، بازی ضعیف، بازی سست از یادها دور می شود. تنها نتیجه باقی میماند. نتیجه آن است که تیم منتخب تاجیکستان با 14 امتیاز صدرنشین گروهی A شد و راحت را به جام آسیا 2027 به دست آورد. احسن به تمام بازیگران که امروز واقعا مسئولیت را بیشتر احساس کردند. نمیدونم از چی باشد رستم یتیموف زود میدان را ترک میکند و از البته میدان به اتاق لباس عوض‌کنی میرود. اما دوستان ارجمند، من این غلبه رو، البته این مساوی است ولی بالاتر از غلبه برای یکی ماست. تبریک میگم. بله این موفقیت است، این نتیجه خوب است و من تبریک میگم این غلبه رو، عموما این نتیجه رو با یکی شما، با تمام مخلصان فوتبال تاجیک، با تمام مردمی که حتی فوتبال رو مخلصی نمیکنند ولی امروز به خاطر پرچم بالای تاجیکستان آنها نیز غرورشان بالا گرفته است. آنها نیز وطن دوستی خود را بار دیگر در این حالت زنده تر میکنند. تبریک میگم به همه آنها و ما اکنون انتظار میشویم جام آسیا را. بله، یک سال دیگر وقت است. یک سالی البته آمادگی، یک سالی تیاری برای تیم منتخب فوتبال تاجیکستان و امید داریم که ستاد مربیان با رهبری گوران استفانویچ سربی تیم منتخب تاجیکستان را در سطح بلند آماده میکنند و وارد رقابت‌های جام آسیا میشوند. تاجیکستان همیشه پرچم پرفشان باشد، همیشه فوتبالبازان در سطح بلند تاجیکستان رو معرفی کنند. ما باور داریم که مثل جام آسیای قبلی تیم ما بر نتیجه های بلند نویل می شود و ما اکنون در این میان امیدوار میشویم که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی، مربیان، عموما هیئت منتخب رو خوب آماده میکنند. شاید چند بازیگر نو دعوت میشود، شاید چند تغییرات و تقریبا بیشتر از یک سال دیگر حالا فرصت هست برای برگزاری جام آسیا. اینجا باشد ما گزارش مستقیم خیش رو به انجام میرسانیم. بله دوستان عزیز، یک گل شریدین باباєв در دقیقه 41 رقابت با تیم منتخب ما نتیجه خوب آورد و دسته ما اکنون رخصت گرفت به جام آسیا. دوستان عزیز، حالا نوبت رو به همکارانمون میدهیم، پرویز محمد امین و همچنین کارشناس فوتبال شورا جباروف که در استودیو این بازی رو به رشته تحلیل میکشند و ما و شما واقعا همین شب خوشحال خواهیم بود، خوشحال خواهیم شد از چنین موفقیت، از چنین پیروزی و از چنین نتیجه خوبی دسته یکچنین فوتبال کشورمون. تشکر میگویم با کلی آنهایی که این بازی را با ما تماشا کردند. تشکر میگویم با کلی فوتبالبازانی که این شادی را به تمام مردم تاجیک بخشیدند و تشکر میگویم با آنهایی که برابریتی که برای پیشرفت فوتبال تاجیک شب و روز فکر میکنند و کار میکنند. و گزارشش را با پایان میرسانیم. بابا خالمرادزاده، اینومدین احمدزاد تا این لحظه با شما بودند. صحتمند و پیروز باشید و آرزو دارم که موفقیت‌های فوتبال کشورمون همیشه در پیش است.